o ile tautua mai au tanga vai tipi au tanga vai Awina tu muri pe antani tu la fitu ile fiafia sta vanga tala tau au proclame panga solo te ona mauti no pale tonu le tau ile ne po mai tar tu sanga ne vai aso tanto wanga ya tiai mai po le long weekend la tu ya ta tonu o manua me o mo fantasio lo tanto tua lo tu malu pela pa mawina klani los por el maulunga lo yai Babe atu los por el maulunga lo manu po es por matasi lo pa upo inaiti munga baba so lungor funga ele awa sabili yang mai saute sipo ale pe mai mana ya tawa ta lo nga tono le yaso es por iba ma pana le salulu ya malona manu le pia pes fu man lua awa po ni sibanga o kilani mai ngala stofi pa uti munga awa los por le verpa mawina la stofi malona manu ile pia ese fulu mane lua mane fulu tau le aso paraile tanto wanga ya ti ai lua fulu le vera pa mo na le aso paraile molono ma lu le fiapi ese fulu mane tasi fatalo pasi o tanto to no Samoa tu sa la mane taimi la usu fam la bidu to te asu lua Samoa ya pe vo tanto fatalo batu se o tanto to no pele yo la to pingano mo manto loto la lelen so fo ai mo vola ai lem fa na ngalo so la fam la mo Israel bam ai si ona to alofa tene atu ala me lo pale tonu po tau Samoa lo pa uti munga awa po los pro iva le vela mai si o tato no mo lo manu le pia pia duas lima vai ngai ap no pa todo fa mano mo mai ya pe o ngalo pa pua le pati e o mai si vodel albany ya wa mana ya ko pa uti mo mo dal lo papa awa mafa mai ma traffic la ngai mai pe manie sa ngale mo ai mo to malawa Sebrang berngau ai kanto roto rua matau po tanaki mano tu. Ya olo pa uti munga pa ia lama lalo sa alen klais tete mo no tu oi ya mana tape nanga po ku seila pui lang kar ile tau sanga po lua ono pa dia ile alofa malanga lelo tato tua o se to venga na tau ya wow por kala me panga solo ina ua tu lai marita to te mi leo spruono minute te ale tu las frumalua pa wau tau tu de radio Samoa la ole Fofogamua mataitu leo ka ko yai o leo wa so lua dosu pa oktopa lua o lima pero ma puta mai la pengal stofi ma lor pale ma lor forfola ta la in final ni nganga ya ina mo ya malon ma lor a torta to no tu asin sina na hispana witi o tu no mamao o forofon pa ta patu ta lofa laba Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November, 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. O se tala fiafialaning mo ilan cholo mana miele vai yesi, vai sasalapa bala vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhaine o na whaatawa tu le tanto ofisa, a le TR Marketing ila mauto Samoa I mangele, e nao le lusful tala le tau le vai, ma e ave le whaamua ia ilan taweanga I mai le ofisa, e totongi mapiki a lanto vai, morisi whaamtalanga whaafsota iane, ia le olua tasi o lua o lima valung tasi fitu, monisi whaamtalanga, e le tanto vai yesi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. Beta Drive Doctors, I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua, o le vainga o so ngase pe amana o mia, e whaatino e fo I matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID is fluiva, mo I lato is fluon tausanga malunga atu, whaapea matuipui o le flu, pala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu, mo so wanoe whaatino ai nei au nanga, o fisa foma I mangele, I taftafane o le McDonald, a manrewa, I taftafane o le Falitusi, po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. Moi tu amo. Everybody say yeah, 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 everybody say yeah. Say I wanna make, I know my fapalin. Let me go on my música, my kamaki. Vai falar my música o café. Ela my I'm so matinela o ori. Say I wanna make, I know my fapalin. Let me go on my
karangoa. Lue mai se waka 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 eh. Hey, se waka 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 eh. Hey, se waka 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 eh. Hey, se waka 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 eh eh eh. Lue mai se waka 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 eh. Hey, se waka 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 eh. Hey, se waka 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 eh. Hey, se waka 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 eh. Se alune, ai lue mai fapali. Le ukoe on mai musika ngai kamaki. Vai fai la mu mai o musika.
Samoa Tasilima ivatolu Amo Radio Samoa. Thank you very much. So, pitu minuto bate le tu la. Spuru mana nua tau tua ale Radio Samoa sulema eva toro amo. Mana toro manuia manu ta to no. Ne poi vaenga ole Aoauli tanto mo mai le anso dua no sul valo October no lima. Tona ant foi ele na foi weekend long weekend tonu. Lo manuia lava o tanto wainga ya mesole atoro tanto no. Mo te malawa ia mai se lava o tua a sina ma lore pale ma lore fa fong mai ia mai se o lau te talo pa taila pengalu venga sto pia le tua lo fa no manua wasa mo atai au pa ma lo fa tai ia mai so atu no ma maru le tu no lo va pena po I ona mai mo mai fa fong mau mai ele tautua le Radio Samoa su lima e batoro a mo la olim pong moa ia wale Wina tautua fo ia se oso bane talenga Fofogamua no nisi o fuanga lo penga iai se ona inga ia tartono to fo I mai staimi o luma tato ma puta se pa ia fo se taimi o le afiafi nei minute sai le fo le tautua fo le penga le au pepe tala lene ia le au pepe tala lene ile tautua le Pacific so Pacific se pai po se tala ia o tato bangat po nga tono de yaso panga so po le o tato por clame I le tautua po lo meka gas ia manisio po panga no ia au ninga po I te tono a mose am no ile a po le lua ile suia le Radio Samoa piano masani ai po I pionga ndilo mai ava mai na mai pe at sai mal pa moi ia nga so le o tato por clame tani tu la e fa ia pa mai po le pionga le a taua Sabea Al Harrington to te Maputa. Ia tatono lo ma na ia le mano loi maota malawa. Ioe, o le saunga le mua le na. Ioe, maota malawa. Ma se lunga le wala, ai whai alo whina ngano, tu loto taito. Ia tu alano le Radio Samoa, la toi lunga le wala, ia awar whaonga aina telefoni. Whapangonga tingi au lau whaponga mai, whamanatu pea, mo tātou uma, tele lawan whalavem tautia, e onga tupu mai. Ia me se mau e po I so I fua na ole pole tali telefon. Ia paul tia I mota malawa ole tūlanga na ia maua uma tātou. Ole mātaala I lungo ala, awal whaonga haina telefoni. Ia, tā ore lole mole I pasia mo li. Ia, tanga I lama I whaeilo I lungo le awala. Leise si lungo le tūla pono. Ona mā nei a lea. Ona mātango fia lea whaasolonga o por kalame. Alofa le li e pui lo toso I fua lungo ala niso pe ngai pe au mga nuenga ia alofa le li pa mnia o to nga nuenga ia tau tua ai le atu no I so se mtata ia mas fo pisi nisi fo I wa sa ili malo ai nisi o tato tu no mori atu fa malo mal fa tai na o tato sa ili malo lava a pela la wa ba si uso la uma ngai mai le la to fo I tau mpenga le business o tato e o pongi ma o e lango ia ai lo fai o le kanafu o I se uso ia ai America se pai fai eu fa kau lesi le sainga in kia ia mkuranga penga wa me tupu e ke alo kam fai lo ai kanafu ngai o tato so vai e manu no ale lofa o ko o kai ai yo a sawa mai kusiange se I se o le vaso le ko ngi kamiki ko mai yo e pengo pia wa po ie tatou na soifua I le lofa ia ai o le paso ai tatou wola e pongi ai lava pisinisi o manai ana yo tatou uso tamani o le tunu pe lava nga du e tautua le tunu tatou o lango tatou o pongi tatou e abi ka ko kupi fa kau mai ia manuia po la tatou fainga wa po la lofa mai ia tatou ia ka ko le lango o me le mo le sainga o le sainga ala ku lango le se apo lunga le sainga ala po le sinkia apo yo lo so le ka ko yo ka koso mai la e muse manga ia me asio so le muse manguia pisingi so ale do o yo ka uma ya ka ko sa mo le mana yo sai li ma lo na yo tato ainga ta mali in pa la ungo tu lo to
po lo lore tunu ya sa ili ma loa ina ia moa no manai au nga mo na te mai au ka ko da le po le nga due al fale ma TV ka ko o pongi pa mo nai ya ta tonu au ma no lo po no le va ku le po no su po esi o ta to a tunu ya e pe ya no va to e mana tu e la tano a po ni meu sopo mai ai tono pa le mele malisio vai pule po pa mano lo po a po tu langa e yeitso o le tatou tatano le na ia mo pe le file mu o ai po tu matangi olo o ai po tai matali ai ia mo po le lava papale ma ia pai po de ia mau ale fe arpan ai le ole sai ili ma sai o le pai pule o le aseme ia ngo ko le ku le yaku le o kai makali ia pa pe na lava o ai o ku mo le ngofo pa penga inga ia abesenga ale me ia lai malama le ka ko ia fiong pa ia le tu ka wanga mak pe fiong pa ia le tu muni e tatou mo le loto ma le loto mo lalo o le fa maoni ia o le mo ma nga ia ai alo fa le ia mo pe file mu o le pa le bene lon spulu ban la pa nga so la to po no su ia tu ai po stai mi la to fo le fiong pa mia tai de lo for le manan fa mano longa le fiong pa mia si tatou mano singa la Aouli mani to ia stai po lu mo la to fo ia pa to no ino no tofia tai le sa mo ia mo pe le no fo fa fan ia mata o fia ina ia manuia le mano mana tua pa vai le tua ma lo sa mo ma ia mo le loto a lofa o lava la wei tonu o le vaitele o le vaitele le la wo e no ti mea fantasia tu lo ina ia mo se lu manai manuia sa mo a mai ala me le ia o longo winga tato fa fo le vinga le tua ia ma tato fa mo la vai le tua me uma le fa mai le poto Solomon awane e fa mo lo lava ta mai ia wa alu wa ya ngaka le loron me a paka ia alu fa mo le nganga pa ia pe o le vai mangingo lo si me uma mai mo no file mo mai le ia mo solongo alava me lu ta wailang fo wa von me ku le ya ku yo ku le ku vai a vese la wow o le ma fa wa ku langa upo ia tanga kana ko fa ta la i to fa po se me mo le ma ponga o le a et ai me se o le tu o le fionga pa mia ma na ia us i fo no su ta opo lo pa nga solo ai ia si ele lo fo le ia e lo file mu me so longa mo ia fo no su si o tanto ma no ele mo longa i pese vi inga no tanto tu se sai le atu le fionga le au pepe tala lene pe mo se ha no le tautua le titi sa Pacific ya ale pa nga solo pe tato por clame mlenga pa no fa ese ele ngalo le nu upele o utofi mai le atua sili ese Samoa leto ala lo ufa sino manga totongo tatupu maso solo aya ole ngafa se ifa apouli ulinga ile ainanga uao Samoa mea tua o malama se ifesili atu isale vima osita ulanga no fo ilele fulefu male ie tala tanile atunu upelesa moa ua sele
se ava longo papa e tali mai le atua I ona lavala Samoa e tato ti uma sala sala Tani le atu le Samoa
tolu a mo. Radio Samoa. Talofa Samoa. Wa ule ne yokas futialu. Awal suwi alingila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Le manu luma to io pani tonu le tau le taimi ne ia le lofa le ni o lo martia lama le tolu ta to tunu le ngata ta po inga i tonu moto malawa lungo o wala fe lava tano lo ia le manu le tunu o ne aso ia na pautuanga lava mai le Radio Samoa ia paututa nei ma tala i lungo le wala ia tanga i mana lama i lungo le wala awale anu vole ma ke pasolo io ke wai i lo se lo pobio ka yang ngando ale wana e ma ka kia ai manuel fo ya fo onisi o nga ia tu mo ta malau pai mali e o malamba le saunga le mo i le fa auto le e fa pe bonande no e ka pai ke so la sisi me me ran ngai le o en mano si o techo al fautuanga la mo ta to uma tau si tu la lungo le wala ai manam lama ta wole lon le mu pa sia mori wa le lo po e sar como ka po e so lang ma ya pe tau I ton na tu li no sa ya ma so e ka in le ma ne ya yo lungo le wala o le ngo pas le ka nga nai nga voi ai ma ai po le numero po la ka mi po le fitu a mo po le fitu pi mo ya anga ya tu se si tai mo es el ma nga yo ma lama e mai fautu anga la mo tātou I meio ka paka o le si paka I ka wala so le e makau kia e makau ia lua lainga papai ala ke leo lainga ko kia pia le ruri le heavy truck po le pa perke ai la ko le si paka pa lava va pe nga mo le ia le si paka ko mo langa ba le si paka ai la ko no ala ko le si o so le so go finger so the mazo dina o fa no pesa si ai la ngono ia ke ia le kau kala ngai kau o wa ko lunga kau o ia kau kala nga ongo le ia ana mai le ano fa le ni e ma fa po tonu so se me ke paia le se lau pasing ai no pakala ka mari o la ko ba ko asipa po e wa ko ma ko ai no fa ko so muri ko ka mari po so wa pinge to lo e da se fa ko se pia le po le hasi si tu lo ma o tau tala fo ia wa ia no ia o sa mani ai ia ngonga hasi le tia ma le men wa ko so moni ko o le si par ka ma lu ko so le ne pa ngo ma ya yo es pa pe ngala mo le pa pe la ko fa ko pe la we nga ku le pa ka fa la ma ia wa lu pa ka la we pa ka ai pa pe la ni singa ka na sa pe lu ai ko pa wa nga pa ka nga ko ngo la be pa o lo ka ma le tu lo le nga pe ngai me ai ki nga po le ia makanga ile pakanga o makua wow sign maya le ka o mga tangata ile ato tole maros ke wakua e pakairo anga esel mane waru sana le sulu kana lusu kana lusu lima kana se lau kana ko se lau ngo wole fit se lau lima sulta na le sala bolo so ora ka ora fare a go so le fitse la lima sulu le sala ngai ke sala ngai I paka nga na tangata le ato tol maros mare nga fa no fa nga no lo pa ye mo le va e mo pa ye a se paka e po e nga po e paka kopia ya lo fa ka e fili la po fili me si non ta wo ya pe ta wo sa o si o tamasio tina la e ya nga ka to le paka ale we paka yo ka mano se ke ka mo mai e le papea o ia lau puata mpainga le ai e sa ia taito e mkwa I sa I lo pata wa o ia le mamano le tunu e sa o le balbosia o le la au vane lau papong o le au ngale o le mato ku alalo aku ai le patu nuina mo ka ko mama ko uma le puinga runga uma mako le va pe ka ulongo longo aku mako ai sori mako ku lapong ia pe me lo nga ngole Padano pa tia puao tu pola mano pa tai pena po e Rusia so wa mai ne vale pelo manai ngai po kimu ia sini Australia pa tai o le vanga ru malanga si ka kinga Rusia so pa tai mo pa nga mai si ta China ia pa manu lu ko le mo so ka inga ia o le vang fo ia ku
I awa lofo le lisi o tātou tina ia tō mawha ma le ngang whāloano. Ai pāptai au tō pine le. Aro si mai, aro mnuia mato umai nei hao te ro nei. Pāptai Rachel Sifa o lo eva mai cleanliness po Glendoe. Ea, pāptai mo pāmnianga mai lato umalama ua misi access wapa. Ea, pāmangalo mo leo a kāpe kaui. Ke alu e whakaungi o pankeke. Ai se o mawai. Pei umar kai mo lu tau leo kako woi. Ea, ai, kai mawai. Po pe o il kako lu tau. Maua ua mangai a poi. Pea umar kako pese le. Ea, tātou mamaile iai. Tāne tūlai tas. Ea, au nā tātou tala i vai whanua. Au alama lau ponga tā poa. Vai dua. Eva mai ina se fulu lima iva kolu Amo Radio Samoa Bevela Fe
Lui tau mo le aso. O tusi I e kale sia e fitu I a sia I titi. The 7 letters to the church in Asia Minor. Faalinga, lona mata upu mua, a lona foi upu es fulu maletasi. Ua faapea mai, o mea e te vaaia, ia e tusi I se tusi. Ma avatu I e kale sia e fitu, o e feso, semurana, perekamo, tuatira, sarataisa, filatelefaia, malautikaia. O tusi I e kale sia e fitu I a sia I titi. The 7 letters to the church in Asia Minor. O Yesu, o le ao lea o le e kalesia. O le tino lea whaalea nganga o Yesu, I le lalolangi. E pele tele ya Yesu, lana e kalesia. Whaali Yesu ya Ioane, I whaalinga matautia. O mea o le a ia vaia. O mea ia o loo tutupu I le e kalesia. Ma mea o le a tutupu I le lumanai I le e kalesia. Ma le I unga o le lalolangi. Mo tangata uma. E manao Yesu I lana feau maanatus. Ia I loa ele e kalesia. Na te sila fia mea uma I totonu o le e kalesia. O lona whaatua tuanga. O ana tautua ma au nanga. Ai maise o lona soifua tāpuai. E fia Yesu. I ngā luenga o loo whaatinoina e kalesia. E ala I le ono sai. O le whaamaoni. O le tau fimau I le atua. O le alofa I le atua. Ma le alofa I lo uso a tangata. Ae le fia Yesu. I au nanga a e kalesia. E whaatino I le wha le o ngā lua. Po o le wha a whaafa. O le ola wha maua lunga. Ma le ola wha sausili. O le ola mana o tele I oa o le lalolangi. O le manatu maua lunga ua tele tupe, tele mea tōtino, o le ola le wha maoni, ma le muli ngō fie, I perofeta pepelo, ma tāla inga sese. Samoa, e manao Yesu, ia e tāo fimau I lau tautua ma lau au nanga, I lana e kalesia. I lou whaamaoni, I lou ono sai, I lou walofa I lou uso a tangata, o lou walofa lava lea I le atua. Aua, o Yesu, o le whaitotoa, o le malo le atua. A fina ngalo Yesu, e avatu I tātou I lona malo, e ia te ia le pule umalava, e tatala ai le whaitotoa, tātou te uru fale atuai, au auna le ie ma le wha maoni, ulu fale maia I le fia o roua lii. Tātou te tālo.
lea tuae, whawhetai o lau e kālesia, o ala ia o whaamanuianga i lo mātou wola whaaleanganga. Ao i mātou, i le loto ono sai, o le whaamaoni, o le anga malu, ma le loto whaamangalo. Tātou ia malaua fio ia mātou whiau mga luenga o le nei aso, e tonu malele iai mea oma. Lou lava suafa Yesu ua mātou tatalo atua i nei. Amene. In this update, Labour's announced it will run on a capital gains tax next election, sweetening the deal with a plan to fund 3 free GP visits a year. The proposed 28% tax would only apply to investment and commercial properties, not the family home. The revenue would primarily go into health, including funding Labour's Medicard. Health spokesperson Aisha Verrill says no one should have to choose between health and paying the bills. With Labour, New Zealanders will use their Medicard, not their credit card, to see their local doctor or nurse. Droves of people have joined a hikoi along Auckland's waterfront supporting both Māori and workers' rights. Iwi unions and activist groups are carrying out mass protests across the country. They claim the government's undermining the Treaty of Waitangi, blocking pay equity and stripping workers' rights. News Talk ZB's Jemima Vossen says about 250 people have gathered. There was just chanting, what do we want? And then a response from the crowd, change the government over and over. Commemorations in Malaysia today of decades of New Zealand and Southeast Asian diplomacy. The Prime Minister is in Kuala Lumpur for the ASEAN Summit, holding bilateral talks with regional leaders. The association of 11 countries will also finalise a comprehensive strategic partnership. Senior political reporter Azaria Howe says this trip marks 50 years of relations with ASEAN. To celebrate, there will be a commemorative summit that is just before 5 p.m. New Zealand time. There'll be an ASEAN New Zealand Leaders Gala lunch, and that also comes with a kapa haka performance. Authorities are hunting 2 men over an alleged homicide in the Bay of Plenty over the weekend. 29-year-old Tristan Oakes died in hospital on Saturday after being shot at his Te Puke home. Police want to speak to 30-year-old Kanan Clark and 40-year-old Joseph York. Both men are considered dangerous and should not be approached. That's news. In sport, White Ferns coach Ben Sawyer's backing his long-term plan after being knocked out of the Cricket World Cup. New Zealand head home with 4 defeats, 2 washouts and 1 win. But Sawyer says the bigger picture is the value in exposing younger players to pressure on the world stage. We made that conscious decision a couple of years ago that we needed to stick with those players, and that doesn't mean that it's just automatic selection, and we understand that, but we're trying to build international players while they're playing international cricket, and that's a really tough thing to do. The All Blacks are seeking Geordie Barrett's thoughts ahead of Sunday's test against Ireland in Chicago. He spent 7 months with Irish club Leinster before coming home in July. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Hey, hey! Oh.
le panatala mkauki. 10 minuto wa te ale tula sutasi mai ar tato program le tau pa malasi au foi mo tato te penena sunga pa penga ya tsone ngapa spa pon po le aso ta au pa dia le ngana le mtai e mas foi tato tala i vai panua au binatu ngana per ta nia spa pon po i se taimi o luma ai tato lo mrien malo tato no lo sa ina tpo le tau tuane o meka gas me sunga ya tong sia pe o wosen pe amore no amor ya pa ya so ale ni to fata lo pa tu tu ane radio Samoa su lima eva tonu amo mo to mala to no sa pa penga venga o to no o mamao pe la ma puta mai ai Samoa no da tu pa speaker ya me so to no mama ne to no pe e fo le manu ta to no ya pa yo ma o ma fata wa o te to o fo lo pa ta pa tu le tau tua tau mori mori ale radio Samoa su lima Eva tolu a mota lofa lava ta tonu long sia pe ta tu fam nianga sa melo ta tua ya miselo to so i fu tu ro il mato vola ta tu te au onai pe mo ia malona pil ngalo leu baba ya foi wo si u foi ole nei masina lon spulu oktober lusul valu leu ta to yai pi ia neri ya on ta to nga tu de le masina fo o november december ole pa i ngole na le lo o lima ta to te le lo me tupu lumana ya mai se o vaiaso to neto sanga lo lima a lo fa to tu tanto fa to tu am tanto e le tu la fo ia lo to so i fu mo tanto vola ya a o lo fo le ala man papita Aouli popo ngam panta tali ala ina ele tanto fo longa ile lo o lima lo fa to tu am tanto ta talo tu patas tandi ya le tu o ia mo au mo au tato fainga maranga e manu via tato for longa ai ma lol for longa mo tato no ya mise lavo to asensina tano fai ele faingo fi to ne atfo ile tau malulu sava penanta wasa mai ya vi ero tato tua lana fa mano longa lo pa yatu ya me so la to pa to lia ngase ortino so se monta ngase monta mala ya lo yar pa mano longa lo tato tua e po na pe moe monta mala mala au pa ya lo tato tua e tu mau war tato vivi in fa manum fa tai ila to fo yatu pa mana vaina ele li la to ngadwen au ngadwen ala na e bi ya lo tato tua e lui ta wina i tato lo so fo mo ala langi le tu mau e ma vai ai fa mai talato tu ngamo lo ya oli mal fia pe a pe tato faia lon ngalo ai ma vai atu ya vi ia le la fo longa ma tato fo longa ya fa ta mo abro tato sar pa ungo le lo olu lima ya vi ia le ia lo fa mai ya mta ta i pe ia lona lava ngang pa ia tau to lu nai tato se ko sa ini e kwa ko pona le mo to tu le mega gas iam ka ko wai la o le nga e pa pe nga na ma le so i ponga ke wai e tai mi man tai e fa mai e le fa talia e nga o ka fe de ba popo wa se wo le fianga se akono ya sa vele fa manu wa te ve o mo no lo ya community ka ta ka se ase manu ngene lo fatu yo ngai patele Michael Enderman dice yo ngai patele se mate sa me se la pena no ia de tu lo fatu ngene dia lo bot e aunga e chaushi ai chinga ina ile achi e o se fale Chulupea e mafua mai ona o se vivi
Samoa, follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera ono di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai I le iwa le tai au anga I le lima I le afiafi, a songa fua I le asu tofi, ma le iwa le tai au anga I le tolu le afiafi, I le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, limatasi o ono. O le aiai si whaapitoa matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things I le aso ono o ke topa. O si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia iso whale motu le lumanai. A whai fo i iso whale motu, o si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaanga aile equity o lo whale. A wane e misiere por kalame o le malu I whale, ia fiafi o saruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se whale motu le lumanai, ma au wala e whaanga aile equity o lo whale motu, e whaata waisa isi o whale, le por kalame o le malu I whale, ia fiafi o asorulo vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. Alofa lava o te ro, o le tala fia ua whai te nei tausanga mai le ona se fulu lima se fulu tausanga le matua le soifua, ua wha tino I nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā aupo tau whale manawa. E le eise ngā luenga tele te whaia, e au lia lo le lima se fulu valu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua, o le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa, ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le whatino ino ia wha ata ma suenga, e tailua tausanga malafu atu, se i o ina e au lia, e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga, ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga, e ma whai o na tonga whatia ma le manuia, e le aise tongi, e vave ma whai ngofia. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa, e ma whai o na wha sao ina iola, a mau alo lau pusa, whai loa. Malo soifua, o le si Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima I tolu a mo, se ki a Radio Taraflava Samoa. o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasilima I tolu a mo. Samoa I manuia lau whaafonga, ma lau whaasausaunga. Taimi tulai mai, lua, spuru lua, minuto I wate ale tulai tasi, tautua le Radio Samoa, na Aouli Fofogamua mataito, ia, se ia pai fo istaimi o le apiapi, ta tono lo manuia na mano le tātou tono nei vaenga o le Aouli po le apiapi, o le aso lua, sulvanu oktopa, lua o lua lima, mano le pale, mano le whaafong mai, ia mese o lo tau taliaina o lo whaatau wa, ai mauta malawa, tono o lo sā, parpenga venga o pia lava o maputa mai ai, o atu no e mamao sā mona lua, le atu Pasifika, ia mnisi o atu no o lo mahua mai, le tautua mo oia le Radio Samoa, pitu asa lo vai aso, lua spulpa I tulato e patalofa tuai, ilo tau pa ia mo lo tau manu talofa lava, ma lo le polau, soifua muria, haptai le tuo tato maputa, ilana pole pa soifua, to soifua lolo taitu, mo po ne mnoa, ona ua, to ngia po ile, taringa ia se umanu, ia, to e pa waulan tautua, po le aso atai au pe atisai, pe ngai fo info fanga fale ainga, ia au to si pia lava lan tautua, pai pea, I leva yaso, ma leva yaso, ia ma lor pa fong malu tato tuno. A mata mene mo se am no le pionga le au pepe tala I lene le tautua a le Titi South Pacific, ono isi o fwanga o lo pisi io, ai pa yaso le li, ia anga me leo tato proclame o le mo se a manoa e le tautua le o meka kas le sunga ya tong sia P.O. Wilson. Io pa yaso le li, ia manatua le numero telefoni tongsia. Lavo numero. Io le na ono tasi papitu ono lima patasi. Mange sawan waku. Ono tasi lima patasi. Ne ai koe waku. Ono tasi papitu ono lima patasi. Ono tasi papitu ono lima patasi. Pole oiva lua pitu lima valutasi lua oiva lua pitu lima valutasi lua le tautua da omeka gas lua se lau Cavendish Tribe in Manukau City mo le lava la tautua e onisi na ono wale mo se amno ia a pisi po lato ia ele ai ngar fia o lai pisi lai mo wala ko customers le aso mo as ia tu rang manu ia na tautua to foi ma le pasa la wingo lato business le tautua le Radio Samoa ia mo no ngal vi ingaro tato tua apa le tula tasi
Punga por klame a reto leola. Pena ina pasta la pa le kopa pe apa ia le tula tasi anga te poleo tato por klame tale tula dua na tato tala i vai fanua o ngano pe amole no le suya le radio Samoa pe ona iai i Aouli o Asolua le fionga nil mai yava mai na vai pe atsema pa moe ia ngā soleo tātou por kame tāne tu lai pā ia taurungai po leo stau tua le au ona whātau wā ai e manuia lama puapuanga lama singa le ne aso au ngai ngalo nai ta maiti e piki pe a tā le tonu ia ai apa le lua po le su lima te le lua o levang sa ili sau paka koe pa mangaku paka nai tangata le atore manosi tia se umangu kako o ese kako face paka i ka ingo le lei lai pau tō mai tia kono hea sange le e oi pau kua le au kamanga e whasa lau mai ale makua kau kia ia ele ai mawara ia manatua na e watua ia aua ke pole lau whaakau e ke maua sa ili se mele leik saunga le muai awa e po i maua kuaku lau pasipepa lau mea no por kisu ia leo pe tau i o lata mai Christmas ia mo po ngā ko pe tu e pangai se fana ia Sofia fia ka wanga le lau pa ke anga ia Sofia fia lo panga solo pe po no so rono ma lo no sit film malo ta to no mana tua lau talo e mana tua lau talo ala ma tu langa ni me to wa e fo i mani fa i unga sawa awani ta to pa msiro wa fo i ia ele se me li lo si fanga le an me fai or fai unga ele fa maoni ma le lei awani fai po lele ele batu nisi wa ku ko ia ai fai ala fai unga fa pe o ule time tali itudang ia ka ke mama ai se me le ai mata ngo fia i tu lua a pe po le fa po ai moni le saunang le fa po fonga o mara tino i tono le vai tele lo fa pena ona velo aso ia tu lo ia fai pule o minsta yonga le pai mia ia o le fonga le mauta ia fa pena lava ia o ta tole tino tu alano pe mana tu e lauta ile pengo fie tono le vai tele a ka le vai tele ola ia ngā ka folame peo ai e mali as ai paunga me ia mau per to vai lava pa palea wa saunia o mo lau ngā venga tai ia pai po i o tūlanga o le fonga o le mkanga venga fonga le pulenga ia fonga le kalesia ia fonga le mano ia pa pengala te le pa mo se atu mai pa mo le lofo le so mai por ala fai ungai fai ke fesidia le po le po ka ua po ka tau no fai lau fai unga le kuri ese ka kana pe ko fa ngo ko ambe se amno to tala no le pa pe fa ko ke au se le mo fai ngo au se tu lu a fai pa po le fa pito lo vola tu lo pe ngo pa ko ka le ya se fa pia mi oton ngai po o te tau tala lo ngutu mna ala silo mo le la silo mo le ke le fa piko kompa ka va se le a batua se upu mai le mutu taito tu lo a nga bi iredi a pa pe ai le tu sai pa ta pe ya wo tai lo foi italia na mezzo i fo mo la taito pa pe na so i fo le tai ai tato te pe sili le tu le pe mai e lo stangata le tu pe pelo ai e lo se atali o tangata sa la mo ai o le nganga la vai pa manga ya ka pa lango le nganga pa ya tu musu mai whanango lango e, au ki whanango lango i lo lava ata mai, nā pai maripoto. Au ane e whanango lango i lo lava ata mai. Ia lofa le li ia maua, tono le malo, Samoa, ia whawai papa e whawai le atua, tātou psiri le atua, maua le nofo whiarapani. A o ai taimi o manatu whapono, ia mana malama po le isi usu pono, manatu whapono, wa ipo ai lai tū imtangi olo, whapena. Vai po ina a ora kam foi au ka se ku de se si va pole lo uso ona fa se me mawai le no nofo ferfan ko ka ape ana fi si lo mai le yo a lu ma fa pongo o mai o ai ko nga ngai la loifi tala no ai le va pela ka ngwai o ngisi ku langa nga tia mai nga le fa pongo ta to tu no de so la langi le va peo nga so la langi o lo mai mo atu au suia le pono soa si o tato mano samo pa mria le tua fonga le mota so i minsta
Sui pare mia. A tōra tō au wā. Ia o tā ria lo tō tai tai. Fionga pare mia la au mani tō. Ina ia tau tō ria le lofa le lii. Pa au waulan pa mano longa ia. Te ia maualon mano si tino. Si le nganga tō i fo i atu. Ia maua se taita ina fia fia. Fi le mū. Ia ma le loto ngā tasi. Ia mau i le lii. Fesili le lii. Awane i tau manatu le isi wa pe o ai o ia tu le dunga. Awane i mawalo tofi pa o ngāre pawa. Ki pa o ngāre o le pawa e ngata. Ea ma o i nana le maua i fo i la sanga le lei o lou nofo i mai. Ea lofa le lei ia manuia le malo. Ria le pāli mia, sui pāli mia. Minsta, pai pule, le tua ngai. Ia tau maua le nofe alfani. So ala pule i me le lei. Sa o ala pule. So ala pule i mta upo e manuia isi o tātou tunu. Maulunga se vi inga le tu. Au nei so ala pulentu langa. Po lele te manatua o oe. Pasili le tu. Aptai. So vai le wo ora tai mora tato. Por kame a reto leola. Se mai lau wa ponga Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. Ia matanga foi le vai aso i lona lofa malonanga le lei malo le soifua manuia te oe mawhai ona so tai mai le nei aso. O le tusi le Jeremia luas fruiva fau pes frutasi e whapea. A wā oa unei ua o iloa manatu ua o manatu wai ia te outou o manatu i le manuia ai le o le malaia. A leu pumo oi le aso le nei whapea o fuafuanga le lei a le tua mo oi. O ai lo fuafuanga ma o plan sa le tua lei le lumana i lo wolanga. A whapea ma whai ona e fesili i le tua. Le ase meo e mawhauwhaua ia te ake loa. O ka se matango fie fuafuanga ma le mawalulunga silsili ese a le tua mo lo lumanai. O fuafuanga mo lo manuia ai le molo malaya le te vai le tala na fai le tua ia Israelu ia a ono no foi la tau le no le o Babelonia sa fai atu ia le tua vai fai le no e ngā lulue mauruola i la tau au al fa vai awa o mea ke mafau e mo la tau le lumanai ngā o mea la vai le manuia wa ilo fuafuanga satani mo oe a e fesili o a fuafuanga satani mo oe a whape mawhainga ewa ai le kusia satani na e wha mau e anga plan e whaia ia te oe i aso tai tasi marau lumanai ngā o mea leanga lava awa e vai kala tuspa ia whai mai o satani o whatusa i le ngā oi whai mai e tasi le mea na sau ai oia na sau e ngā oi e fasi oe ma faa umatia oe a o lalo ifo e whai mai a o Yesu e ese le mea na sau ai whai mai ai na o sau ina iau tau maua leola ma maua a tili ai pea lava le ale wingo le tala whai mai e wa sau Yesu ina ia e maua se soifuanga sua malie i le lalolangi le nei se soifuanga fo ilea e wha malie ina oe i lalo o le olanga le nei se i oa i lunga e le na o lunga i le whaavavau le fuafu le tua e te manui ai pe mga o le tua ngā o wha ngalo oe ma ave o i le whaavavau ai o le olanga fo le nei o le olanga wha malia ina mena na sau Yesu ina ia maua oe ma wha ngalo oe ia ma wha sa o loto ina oe i mea ia te polonga ai i le lalolangi le nei e tele tangata e pelongi e satani i lātou e whapea i lātou a sauro ia Yesu ma tuu atua lo uola ia Yesu o tuu lo uola e pule ai le atua o le mele atupu e ngau lo uolanga o ngai ke mawhauwhau atu na te mawhauwhau whapea a tuu nei lo uolanga i ao le atua matalia Yesu lo nalo i lo uolanga o le akele me o le atapunia o lo uolanga o le atapunia uo fo ia ke e vai tapungia lo walu i me fia nag club o me e vai o party me o le a taufia o le a tele me mana nei o le olanga o le a omisia mo le koe a waia i o kaanga me fa pena manatu na nisi e fa pekalia lo Yesu o kele me o kaufia sa o manatu foi fa pena ya so lava ia ai o te i maua le li fa olo Yesu i lo olanga sa o manatu fa pe ai
ia aku ngelo o langa i le tua ia o le a misi a uo o le a misi me fia mai vanga o le lalolangi le nei e te loa inga ia ina ua tuulo o langa ia Yesu ma maua a o ele li whaolo Yesu na o maua ina i se o langa o ke lei ma whawhawina e whaapea se o langa fia ma se saolo tonga o te maua o se o langa ua sili atu le sua malie sili atu fo ile mana nai o wo wa au mai le tua ngai lo o wo sa o mangakwa au e ma nai a sai ai le lang so le upura mo o le aso le nei o fuafuanga le tua mo oe e sili le matango fie ma mawalunga ato no tele me o e ma fau iai peta o le mega e ma fau le tua iai mo oe e sili aku le matango fie ma le mana ia ngai lo le mele na e ke ma fau iai le tua o lava se tasi o lo ma fau ma fefe sau ia te oe ono le whapea e punitia ilo na fia i meo le nei o langa le tua ia e fesoasoane ia te ia mataitai o ia wala a wae siri au fuafuanga ilo na o langa na ilo mea o ma fau iai whaafitai Yesu, amen.
Laua fionga si whakamani e o le au pese o le FOGCC kwa mātanga o fia lau fionga pamai on tueli tātou por kalame areto le ola ni lava por kalame lo tupenene e pāsta na whaile kopa mori pa mano mar pa tai lau sunga whai fi au marota pena sa oni le upo le ola sulu o tātou vai o le māmu lama o tātou wana so ponga po nei por kalame areto le ola le aso a tai au pe a tātou au dia I le anga le lei mai o lo tātou atua. Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November, 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. E ngao sia le Lifestone maa whaamanatu ana ngata, ini tau ngofie ia ni sila atoa. Ele ngata I lea e o atu se 10% o le tau lau maa e mawhaira whao iatu le Lifestone Foundation mo lau I Kalesia. Mo le tele o maa whaamanatu silia ma le onu se lau, o le a whai mea lofa atu le Lifestone I lau I Kalesia. Whaatonu loa se maa whaamanatu o se e pele ia te oe I le Lifestone.co.nz pe wala au le over se lau tasi o valu tasi valu, over se lau tasi o valu tasi valu. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. So 5 minuto e ona tāra le tōnai lua tāna lua winata to e winata to tana pen pa ponga I le so I lau lava ngana pan sai mar pa moe e te tono lo mnuel mano tātou tonu panga solo pe tātou por klame Pantala bantu ia Rachel Sipa, Mike Lendoe, marainga mano lava pa aptai, pa pena po isunga ia Pati Meki, ia mano lava pa aptai, mapta mai, sunga ile, pionga dia kono ia sanele, mano lava, aptai uso, manelo pionga dia kono, sanele, lofa te leatu, manuia po puanga, ia kano ifo moskaso ia, se umanu, koe po imaika, ia, alelo se vali ane, Vivo ese pe pola unga mole. Olai maros I kaus. Ya lo patu. Ya kono sane pa manola pa tai. Pa lo patu ya wa anesi chin ya malainga manola pa tai. Lo patu ya sunga pa penganga ya John e ma patu ya Victoria tai to lo pano lo ma patu mai America Samoa manuel longa wenga le kanisi e pa ka sai. Ngai tua lo mnia poi ya sunga to ina ya tanga fale ngama le patua ia ya msori tato e kane sia pele e pa ka sai wiri o lava na yalom pa nau ya msori tato pulenga au pengan venga ya mese o lea pa le tonu tau ya matou I nei au te oro nei ngolo pa uti munga ya lo pa pena po na angi manga ya sabili ya sabili le manga ma lo ka mo ya ngon mo zo ve ya ma lo la pa tai la to pa pong mai ya tonu mau sa mo no ro ma la pa speaker ya lo pa po UP 36132 lo pa to mo to ta lo pa po sunga le pa penga ya pa yanganga ya ma pa to ya ifo Leota ya Malekalesia e paka asa Papuina I ranui manola pa tai maptai manuel ngan wenga na po sunga le pa penga ya al seo Mikael ma to ya vai to le Kalesia e paka asa I papkura sunga ya Yohane Pernucci patua pe lele lo poteleatu mi po le ngan wenga ya le ngata le o le sunga ya Kiona bai ma to ya kwaki Kalesia E mangele manola ba pa tai nganu due malayel ma tanga le sa ya bi ia lele me o mata to pa morona bi inga ya lo pat sa nere kasiano le ai o ke le o mochino a la pero lo me aska so ya se man ya ma fo ya pasiane
Asi ane ai sa ngere kasiano ai manuia le uso pasi ni ko lao o mai ia lo fatu ma lo nga lue nei aso pena po ia mana Josefa ia mana ainga lo patele atu mana atu umala ma mai su fami lute ta le ole tu lai lua ia una tato tala pe ona fa ponga ile so ia manuia lava nga wengo le nei aso mala singa pani tonu mana tau pa uti munga ia ai le lungo le awala wala matulanga yo nei aso pe maria lo sa e o umai mauta malawa ile fautauta le ia apa pe volele fa mai upo le ka wala sima no le kulang apa ko pe laulo ia longa winga ale pa auke ia o se sikulanga yo ia ia nuia na mai la to lungo ala anga ia te mauta malawa fa nuia le tua pui ia nisi tu tau fe amanga nuanga se o malo nga lue lo fa malo sina we man malo ai ia wan man malo ka manga fe ro an ma fa lem kwa pa so le lo me o ia ia a be le na wi inga ile tua le wa man malo i me le nyaso sa wa kun nyaso pa malo si so ko pa malo si alu lokula sa na le pa malo si le onos ya fa vai vai alu la sa ele pa be pa ko po se si ku yo malo na pa tan malo ta so no tani tu lai do na ta tu tana au ngalo pa mo wala se am no nga ni lo mai yama mai na vai so yo le radio Samoa ya ta to wala ya esa va el que quiera la Seki yar kengin las ma vai pega moi na shero vai pelo de la mama ese es un aucio fie popo fa cosa pe ole con mopo e la va seki apolo fa tu mai cuore coco para wa mi o fai so o va aucio kaka solo pe ole cielo ma o maka e mai e che pesto pelo se su awole pelo oh mama la pepelo se su awale pepelo se su awale Fa que ai lo wika
Samoa wa ule nei o ka asfutialu a wale suia lingila ura ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa vevela a So
Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ona
fai o le vai pala. Mai sama. O le pa uwi pa umango sa salapa. Le ai ni siama. Palu ile ie pei se a tingitanga. Mai sama. E inu male malinyo loi mata ilota fefe ile sasa. Mai sama. Mai sama. Ele avea ini vale mai. Mai sama. O mai samo e faalango lango ile mana mai lunga. Ole mai sua male sila ilangi. Mai sama. Ele faanga se ina pe faamoe. Mai sama. E tui matalama ile levi faamoe. Ono sai. Faapipi iloa ile a pulu pulu. Mai sama. Awane I eto e anga I solo tati ile tu la fon. Le mai ai tu sini le fai ngata. Mai sama. O ai le ai tu wa ulu ina. Mai sama. Ele ai tu le ma fau fau. Sau I fafo. Sau le I fafo lo ua inga ngau. Mai sama. Talo la bale ai tu ile amo e elo sau I fafo. Mai sama. Mai sama. Ele avea ini fale mai. Mai sama. O mai samo e faalango lango ile mana mai lunga. Mai sama. Mai sama. Ele avea ini fale mai. Mai sama. O mai samo e faalango lango ile mana mai lunga. Se vong Maria sua felisi me ka haile fa mama lulu fa manu manu ta tu se ka un pai mai ya new se le pianga ya lulu wa ya le a really lo ya pa pena por na fa fonga manu ta tu no ya un mangai ya musika so filo fo ne fi ata tono lo nui ala manu ta tu no pa dalo pa tu le pianga cha kono ya pio ya mal por tu ya pa langinga o sin se po malo mano falo eva mai West Auckland ya malo o kimula so malo lo alo loi moto manao ia mai pa ponga mai le bako ka ko musika ia mai voi tu lunga sa bali solo con pan alo ka o ko ila bueno tanto e wala le pa pertania po le active ia ga yo ka mi ma wa ia ko ia ele o la tu la utala e lo tu na yo tato tu asinsina ha ko ia ko bo kala bo yo ele a ko limas ko zang ya nga waru koko Fatamana tato tu amanoa lama te leo te me pelo fa marstino ia mtulanga fa pena ia ta tonu lama lo munia le ator tato te no le au fenga no venga to fia le tua fa taila to nga no venga ele fenga fia te pena no launga le asa lenga te leo tiute fe la vai fa nga ina le au fenga venga ma no lama pale fa taita pena ma no sauni ma no fa ma pana ia ma no fa ma si au o pole ola suli o tato vai mam lama o tato wala o tone at fo ia la sasa va pena fo ia on tato fa ponga fa longo ia lo na mata ngo fia la ia fionga fa ia o tato o ta dia lava o tato o ta dia lava se ki ka ko ia le va pe ona ole fa ponga ele talia ia onga le o tu salai se I te una nai musika le se vai po tau no le fionga doua ia le I to finga mo tatu tala I vai panua ia una tu le manga pa no ia se ma dia pe tau mafa le ko pai ko laisa ia marco coisi pa es coisi Oh, ma foi le fia Shake it Charlie man I say Polo what's up Você que é my brother Kako we on Fabi Bella So fa na make la mai lau kama manga ya Tawi ale ai masikumbe ile kama Alufua iko kongu kanu waile alufa ile kumbe ai ole mafukanga Ba ilo iko kongu vale alole sasa aua ingo mele nguku ole tawa Musi wako yai ai fia ula vale fai mai o yele
Alova Samoa Waule ne yo kasputi alu Awal suwi alingila ulaule kio Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu Amo Radio Samoa Vevela Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe I laungangana fitu aso le vai aso. Fatalo fatu I lau whaafunga angale nei tū la o le aso, ai alo mai au tātou telefone o tū whaatasia lau Radio Samoa. Talo tamua, e to aluani tangata o whaupopo atu nei I le numero o e ua awhia I le whaamai o le misela I to tono New Zealand. O ia tangata I mai Wellingtone ma ua o ai lo le numero tangata ua maua le whaamai I le toa se fulu. I se pepo whamtalanga mai le au nanga le soifua maloloina po le Health New Zealand, Whamaonia mai ai o se tasio I la ua nei so ta I atu imta upu e na whaimalanga atu I whafo ma le atu nu, a ua toi taliu mai, a o le isi to aiva na pēsia lava I to tonu o New Zealand. O le toa fitu e wheso ta I atu I tu na maua ai le maua lungo le avanoa a fianga, e peo nei ai lungo le vaala upasesio o le Blue Bridge Ferry, na maua le amatango le nei masina. Wala pata ia nei e le au nanga le ono whaatatele ai o le pepesi o le whaamai o le misela. Whamauina wo o atu le selau tangata I Wellingtone ua maua le sota I le mta upu, ma o e o loo I le kolisi o Wellingtone, ma le haonga o tamaita I Wellingtone, o le vahenga o Wellington College ma Wellington Girls College, ma e iai foi, ye na sota I atu le vaalau pasese. Ta ui whamtalanga o loo sota I pele au nanga le soifua maloloina ma I lanto wa afia il whamai, ma o loo whaawa upea o na whailoi tu ma no whanga o loo masalo mia na iai e wa afia, ma ono pepesi ai le whaamai. O lo fautua ina pele lau tele ina ia malolo le lei I fale pe a o whaalangoina wa maua I le misela. O a unga o le whaamai a o fia I le mawalunga tele o le fiva, o le tale, ti ngā o mata, whaapea fo I le pata ai o le tino. Ua fautua ina a whai a ua maua se tasi a unga le misela, ia vave whaasota I atu au nanga ma o se whesosoani. Ua whautua ina fo I tangata uma ina ia mātai tu ina tūlanga o lo iai lātou tui pui pui o le whaamai le misela. Ai maise tui pui pui anai whanau o lo I lalo le luatau sanga le mātutua. Ai mō Samoa lava ia o whapenao na lapta ia le mtanga luenga le soifua maloloina tangata lau tele. Ina ia māta ala I tūlanga o tangata ma ainga malanga atu mai Aotearoa nei ma Ausitalia. Ina ia mauti no le malu pui pui o tangata mai le ono a afia I le misela. Ua vave fautua ina le atunu ina ia alo fia le toyo o ai o Samoa I tūlanga pangatia sa iai I le tausanga lua o tasiiva. E peo na whaamawina le o atu I le silia ma le 5 afe o tangata na maua le whaamai. Ma le toa walu sumatolu o e na whanoa I soifua. Toa tele lava o whanawiti. E leo la ma le mla ina le toa tele o sui lau au nanga leo leo ua maitawina le anga I atu I Ausitalia mo sa ilinga manuia. E peo na anga iai e ngā lulue mo le mtanga luengo leo leo I lea fo I tu vai. Ua whamaonia mai I reporti mai le leti ofa wa maloa New Zealand, lea ua toe a mata wha solo, po kalame o sa ilinga ale vaenga le Australians Northern Territory Police, mo nisi e whainga luenga mo I lātou. Ma o lea wha solo I Aukilani, Rotorua, Napier, Wellington, Makalaise tete. Ai ua whaalia manato le li komisina o New Zealand ia Richard Chambers I nei po kalame. Ua ia fesiling ia e fo tūlanga o le vāna no whai o au nanga o atu nue lua. Ua manatu Richard Chambers sa tatau le au nanga mai Ausitalia o na fesota I atu o ia, au le whaatino ia fuafuanga. Ta ua foi e Chambers e ui le mata ina ai o sui o le au nanga New Zealand, tūlanga o ana tangata whai ngā luenga, ma le whaatino ai o lātou ngā luenga. A I loa i tatau lava ia Ausitalia o na tino u I lātou, e atia e a lātou lava ia tangata I whaatino a lātou ngā luenga wha leo leo. Whamawina foi le whaatau tai ai o se pōkalame I lunga o pengata whailangi o le YouTube, o se whamalo si awa le li komisina ia Richard Chambers, mo a li ima tamaitai leo leo kiwi. Ine e whaatu mawina lo lātou fia ngā lulue pē tutono Aotearoa, na I lo o le malanga ese atu ma le atu nuu. Mai whaalia talu lea po kalame se fulma le ono leo leo wato e whaafsota I atu ia te ia. Ta ua o toa te leo leo e malanga atu mo Ausitalia mo sa ilinga manuia e ala I tutongi. Ai o isi o whaalia le toi foi mai, ono o le misi alofa I ainga, ma le whainga tau na tu ua o le maftanga. O isi o whaalia le lele o tūlanga o lo I ailinga luenga I Ausitalia.
Ai ui I whamaumaunga o tu ina mai matau mawhainga le komisina o le au-aunanga leo nei New Zealand o le o whaelo e sue le Northern Territory Police ia Serge Bowma e luas fultasi tangata o whaalia lo lato fi awai e ngalulue I tutono au se talia. Whamoni e Bowma e o atu le selau tors fuluafe ta la au se talia le tutongia le leo e mawhai o na ia maua le tausanga I le territory. E au fia e malfiso swani I fale whaamautu wai, e peo na whaamatu wai le au laune tosu tasi afe valu se lau fastfu fitu tala au se talia. Ta ua o tangata e amata atu po recruits o lo whaasolo a lato po kalame whaalea o onga po trainings I tu whaaleo leo e iwa sifuru lima afe tala au se talia le tutongi amata ai. Se I o lava ina ia mai a lato po kalame, e peo na iaisi I tanga e se lau luas huma lua afe, e le au fiai a launi e ono mauare tangata whaingan wenga. Inisio tala e luas futolu tangata o whaamaonia na pu e whaapahango tā pe na arrest. Matao fia e leo I au kilani nei, I le mai ai o ta alonga I le vao le awa la kapiliki a Samoa, le toa Samoa ma le awa le mate maatonga, na whaatau ta ia le amatango le nei vai aso. Whamawina I reporti ma le ofiso leo le counties manukau, na moli mawina I leo le whaatu mulia o lunga o wala I tangata, whaapea ta avale, o whaatino ai fia fianga, I le manmalo le awa le toa, I lata alonga ma le mate maa. Ta awa I whaamtalanga sa wa aya lava nisi le mata I tuina o le saunga le mu. Ai peta o nisi ua whai lava ma le mi ngao ma le huia o ta iala, o le whaatino ai fo o fia fianga I le afi. Li potia leo le matautia o tele o tu maanga le tau tamali. Mangayo inga sortu la fonon whaatino I lungo a wala. E peo na moli mawina le whao ngā o tau o lungo ta avale tutu waile to o tele. Ma le tau aveina ma le whauta uto ta avale a o tumutumu ai tangata. I reporte se funma whai la tona pu e whaapango tai la su tō nai. To aiva I le aso sa. Ma le lua se lau ma le whao whaasalangan tu ina atu I ave ta avale. Ua whautua I nai e leo e le alo lava le au nanga mai le whaatino ai o le lato pito la au. Pe o lato va ayatu e le sa vali e tangata ia inga mata ia lotu la fono. O lato whautua ina malosi tangata ina ia fia ma le poto, fia ma le saunga le mu, ina ia mauti no le a fia ai o se tangata I ia ngai inga. Mai tala muli wa whamawina I reporti a le staff, tu langa wha le tonu o le tau I tu saute ma saute si sifo le atunu. Wata uai o le awa aia le emo wila ma le papa ai o whaititili a mata atu le Aoauli nei. Ai whamawina o le ato e wa aia le mou ese atu le lolo wa o le tau le whai ungo le nei aso. Ai o le awa aia le whemomo wa o falling o le tau I le nei vai aso e pe o nei ai nei timu ngai nisio taimi. I whamtalanga e o mai le tau le se fulu le tai au ana leila. O le na whamawina ai le o atu le se fulu valuafe fitu se lau valsu malua. O wila na emo malosi I tu umo le atu nuu. O lo whaasolo pea ngā luenga mata I tu o le ofiso le wa ai tau e tu sai ma winga lo wa o le tau I ta tono New Zealand. O tātou telefona mo le nei tu la o le aso whaaftai whaafunga mai, tō whaasoifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tani tō le mai leo o lua su tasi mana ap minute ua te aile tu lai lua I le tautua le Radio Samoa su lima iwa toru a mo. Whaponga le mano le tātou tunu o le tautua le whionga le ulua I ali I tō whinga ia mo le awinato tātou tana I vai whanua si le fia kwa le mano le tātou tunu o I mea tupu ma mea o le tupu ma mea ua umana tupu. E le tūlanga I mea o ka anonga sole. O le na. E o le tala le na manuia o tau mātua e ola mātou le whanau. E oi, a oi kano, e oi kano, ia ai po I lele, ia e elesi winga ngā e paani e kānonga, ia ngā mai lea ua over fia, o le si mea le over fia, a whai ua over fia, ia alu lor pali, e oi, over lor fia, alu lor pali, e mano no, ale over lor fia, e ori pai e rungo le au wana, ia nana upopo ngā tia, kea o le pautua ngā tua lalo le Radio Samoa. Pea lama te iai, o le māpau tonu e te māpau tonu. Mea nofa le nāne li e tōp siau mai tātou. A e anu rola e kōle whare. Ia mea la ngā e mō. O e mō le sela. Ia ngā e ala mai la ia o kele mea o e kaukala iai. E mwhao ngā ai nisi ngā ngana e le fia wāwa ai iai. Ia e le fia whaafonga fo I manu le malo. Manu po le malo na ialo mwhanau le atino. E ave po le tātou whaano po iai. E tu awanoa mai ma a mai le tu alalo na ialo mwhanau. Pepo ni whaafonga ia tu mwau.
sa tini o stasi o ia holo tu mtangi olo ia mese olo o tala noa po inisi o alo to a tau pati atu i tono le squad a leo ia o ia la to o leva na nei tonu o le ta longa le na longa no rua manu le mano pa tai po le sa tini atu mau seke a show ia pe ona pa pon manu ta to te le tu la pono ele yo ia sirfia le o ta so man lama msa vani ai ia matato mauti no ai tato te o ese mai ai tato te le pio o ai ia pangane a overs le aba ona ia manisi o tūlanga wala au pasaina ia no le ua over fia ia mo o to nis tūlanga pa misa kwa ia ma a pi fo la le ole ma be abele fo ia no le fata malo tato ia a papea le dava me tupu mai o inai pe a o inai de messe a de o inai messe ia pa ia paptai tele lava sis Lily Stanley paptai ma puta mai Brisbane ma ainga lo te la tu mo to paptai pe pa mi ina musika o ki mo o kamanga pe sa wanga ko sai solo le ia pe le songa ko musika ai apa le kongulo musika ia nga sila fiele or kokoro isa menga ko samie pa taili stani a pena po ia mana Josefa ia sunga ya pasi ni ko lao sa nere kasiano ia mai lato lo at po sia wo ya meki ia lo eva mai ina ia kilani sepo ia lo fatele atu mo to panga solo tato por clame a mo se abnor su radio Samoa pionga ya dilo mai ava mai na vai ia Silvia po malor tato tunu la tau tua mai ia long po i na malor tato tunu ia lofa le li po panga mala singo le ne yaso ia o manu me uma i le lofa malanga le lo tato tua
Se vong bani ole tia maa antu loa le masa mana tua pea fo'i ia tamani sa mtaina mai mta wasa malanga so le tia maa pe sunga i ao ia panga mani e yopo ia man fatua man poalo ia no fatu pe wa sunga bilieru mai la to sa mtaina le ne fo'i fa mo ia lo ma na ia le fa ponga maro le sino ale peste ale tia maa alo talia le sui le radio Samoa se mai po ina tato pa silanga i pio anga mana panga pa silanga mo wo mainga au kinani fa mau pa lia so factor o le nei fa mo wa now community lunch Moa fua le me ai tau mapa bela o le ti bela puana au aina lava second hand i e moenga manetele o isi me au ngā molo maota mo foi le face painting ale panau ale manea le se kupe ngana wanua marakanga pepa fu ya e pa adwa nei tape nanga o le aso lua November ya ngala ka ko nga e se lua November ko lano la solusu tolo November la solusu tolo November apa le sulua anga ile apa le lua ile Aouli no whanga mo le silfia e ngai Eastdale Reserve Emondale i Kapaka i Riversdale Road mai singa papi pianga le poe mene Whātisilanga mo la tō uma e te punga mai a talata ina nofo maui mai tua Tuinga mana talata ina i matapanga urutongia i ane panta o lo alala i Samoa, Amerika Samoa. E ama so se tala, so se tapa o le neke rope, o le awhai o le tātou tānoanga lona lua. I nā le Church Unlimited Cafe, tōnuanga i le 5 Teara 2 Road, West Auckland, loslo iwa November lua o lua 5, le asto nai, sulua le Aouli, mātou te bala awatu, le ava ma le whaanoalo i pa ia, ma le mamalu, i o tōtu langa pa lupe ina a pio mai, tala mai au, o no lea o i mai, o le ale patalia, i ai fuafuanga le tātou ainga poto, ma ngai ar pa manos. Mo se pa sili pa so tai mai au, ele o la kou, New Zealand, o lua pitu, whanua o tasi 5 luono, o le numera nei New Zealand, o lua pitu, whanua o tasi 5 luono, ia ma le numera i Australia o wha tolurua walu iwa lua i fitu Australia o wha tolurua manu iwa lua i fitu sainia talata ina Malusia talata ina le ala isala noa Willem Bama doinga mala wa alotu talata ina mai fopo on sai pama malenga whaanoalo La payar paringa le la Pacifica ia por tau ia por malu te poke o Tara Community Center i la stonai su 5 November i le sutasi i le po en pai ona fai so la fa apea Samoa la fa Samoa fa ani ai la upea ia por la malu monisi pam talanga e lelo talnoia se perena fale olu etasi iba ona tolu o tasi Olu tasi, eba ona tolu o tasi, malanganga whaanoalo. O ne ngana sau lo minga o le tusi o le so ngā. Pantisema le lo minga o le bao pilipili, e mawai whaalupenga o Samoa sifo tutuila manua, o nisi o talatu o Samoa, o ala ngā opu, o le mtawha ioi al matai, whainga o whaalawlame e pei o whai poiponga, maliu. O siosi ngā o ainga, psili whainga o paolo si whaaloalo, Ea, ma le wharangingo e kānesia, ma le tele o le ngana whaanoalo. Pitsputa lale o eri tau le tusi whaanpenga mo le sirpia. Nā le opisa lava o le Radio Samoa, tolu ono pā tolu hope o Avenue i Marukau City. Monisi whamtalanga tal noi lau pongpi pia o le mata opisa o iwa luono lo tisilima iwa tolu le numera. O iwa luono lo tisilima iwa tolu le numera pe tanga iana le strap radio samoa.co.nz pa e sau oka a toa tino le tama e o kwa lo mauka. Awe mara yon makia.
whamanatu atu le mautanga, ma au kirikiti, uma o le tātou pontanga, e le nopanga masani o Silafia, ngati pāke o tara i le asalulu nei, luas reiwa oktopa, lua o lua lema i le ono, apo le ono le fiafi, mo le tūwhaina, atu o pepa mo malai, awangi i o so mani sisi, maua e mare misa, ko orakai. Mo lava fo i le amanoa mo au kirikiti, e le i awai, mai le fontanga mo mua, a e pia moa se malai, mana o mia le whaatumuina o le pepa le stala. Ia matongi le stala masani sa lauta ana. Monisi pam talanga whaasau tai Nancy le orua tasi orua tolu o iwa tasi whapaiva. Nancy le orua tasi orua tolu o iwa tasi whapaiva. Pore sunga ya petelo le orua fitu tolu pare tolu ono ono whanua. Sunga ya petelo le orua fitu tolu vanu tolu ono whanua. Pāptai o le sunga ia sa sola tā whianga ta te whono au kilani Auckland Pacific Kirikiti Association. Ia, ma le ale whakuna o pepa e wabe mua samara. Ke ngā oe a wale o kumisai oso. O le whasisilanga le whianga o Sapunawa pale a lili. O le a whaia, o le a whainga, e se le mera o so le spasi sine e makau kia o le apata ia I maunga ma le whaasanga o ao ma le atu polasa a wai paintau pa ia sau ngata Samoa o e o le ao mamana e tu manua e lilia e ta liu foi ia tautai ia ai popoe o lea ua ngā te whale ua lo loma foi le tai sua ia ai pōtupule le tai o tu mua e whaasin tonu le nei whaasisilanga mo alon tama whanau le nei nuu o Sapunawa I whale a lili. Se I vai atu le sumai o lausunga I le toe ina ia malo wharetua lausunga I le tai whono e meise o lupe whanele taulanga soifua ma whioi o le tala lei. Iso se whatupai taulanga ia wale a whio tapa au ma ainga o tamani fo in whailaunga tau sima sa wao ia matamaitai. Le malosi o lo tātou nuu ia e maise o ni o tātou paolo maningapa sa sau sema e manuai lo tātou nuu. Ua tsalo atu I le ava marifano ano tele I lo tau pa ia ma lo tau mamanu. O le ato e whaia le isi tātou fontanga I le asona I nei le Samoa mua o novema I le tūla sutasi le tai au. No whaanga e whaia I mo le Silifia o le Otahu Town Hall Community Center numero 10 pa 10 High Street I Otahu lava. Pa mole mole I mana tua mai lau la fonga e pei o na tātou tala noina tātou fono tanuai. Pa mole e mai ia sautaitai ia wase talinga talinga sua I le aso ia maleanganga whaaloalo e iai le manatu maulunga o le laulau o le tātou a wai whaatasi I le aso o tau poina se I o tātou soa lau pule ma se I o tātou la po aso a wale wha moe o le ngā wenga o le palea onga si o tātou nuu. Ia ua amataina pausiaina a wā alo ma whaanau o lalo wawa si o tātou nuu pele o Sapunau I palea nini. Monisi whamtalanga wha mole whaapso tai telefoni o rua tasi o warfitu tasi tolu lua wha o. O le o rua tasi o warfitu tasi tolu lua wha o. Po le o rua lua lima lua tasi valu iwa tolu valu. O rua lua lima lua tasi valu iwa tolu valu. Sainia le nei whaasi tilanga e le laura wa fono lo tātou nuu whaaftai o oma whaaftai. Sa mone tunu pele o le la. Nisi nau whaasisilanga whaaftai langolango mai, whaaftai te le lava, mai pōlenga le Radio Samoa, mure toi whaamaroma whaaftai, whaamia le maru tātou tunu, e le langolango mai tātou whaasisilanga. E lele tala noi lau whonga pia le o iwa, luono luot sima iwa toro no mera, nisi o whaasisilanga e stongi mori si pia le maru tātou tunu, ma le nganga whaaloalo, ai whaamia le tō le maru tātou tunu, lua sutasi minute, ona tāle o le tūlai, tolu tātou lau ngā tātou tāla I vai whanua, e tātou tonu a whai o le moe mai se soi, whio ngai aliro mai ama, I ora o pispo I lato, I o aile o au se aisua mai sore.
vai tina ya leo nga upu so muri nga upu ma via pele o te ai foi tono netro so foi Australia familia le Ile mama ole ala o ke fiu era o ke nei no peka ke aka fo I mai le fale ulu lo ka ulu ku aku fo ina ulu ai o makalo fa pe au fia ku funge ma piuki se suma o sini ona fa uma o so mai fula ilo fa ku ile ku ka tau choma senga ele o se polonga saulo ka fa kofa umalo fia fa yava oke mo ile po ai ko e va bela awa ele ai o se ma umanga e ko akele kama ole sifio kaka ole makua pa yela se kupe se kanga Marie mai o sunga ole kongulenga ole a o foi kwa mala o kala lenga e fai I lo kama ele kupusa uma fai ava sa o kausilava male fa ama on ya va ve ai on o woki nga ole o mai ai uma mea ai ele o o se ai suha vai se suma o sini ona fa uma o solo poco ma waluma koe o vai fo I male suka e jam chonga senga ele o se polonga saulo ka fa kofa umalo fia fa yava se suma o sini ona fa uma o solo poco ma waluma koe o vai fo I male suka e jam chonga senga ele o se polonga saulo ka fa kofa umalo fia fa yava se suma o sini ona fa uma o solo poco ma waluma koe o vai fo I male suka e jam chonga senga ele o se polonga
Amo Radio Samoa. O se tala fiafia nei mo i la tolo mana miele vai yesi, vai sasalapa bala vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhaine o na whaatawa tu le tātou ofisa, a le TR Marketing ila mauto Samoa i mangele, e nao le lus futala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia i la weanga i mai le ofisa, e totongi mapiki a la vai, Morisi whaamtalanga whao sota iane, i le olua tasi o lua o lima valu tasi fitu, Morisi whaamtalanga, i le tātou vai esi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, mo le vaenga o sosangasangase pe amana o mia, e whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID is fluiva, mo i lato is fuluan tausanga malunga atu, whaapea matupui pui o le flu, Pala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele, i taftafane o le McDonald. A manrewa, i taftafane o le Whaletusi, po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fulu lua i le se fulu walu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa, lua fitu ono fafa, mo le Shine Dental. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu I fale, ia fiafi o asorulo wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Radio Samoa, tasilima I batolu, amo. Radio Samoa. Tasilima I batolu, amo. Taimi tore mai leo ato e iwa minute o na tāno le tulai tolu, tāno tonu. Tau mnai tātou tālai pean paponga I ai, I le sōle tau tua.
Ale te mai tahi o mātou pisa. Io, a pena lava. Ia, ta tono lo moria mano tātou turu i le ne foi. Maengo le Aouli po le piafi, ta tono le mospo ta inga ma le sui le Radio Samoa. E le pionga e ani lo mai ama. Mai na vai. Ia, le umor pa yaso le li. Ia, na po vai yaso po le stofi ia. Auli te mai po se umanu i to mo po se la so ta inga. Ai le po silfia. Pe lava ona pa manatu atu. Ia le ponosu. Tono mano lo. Nei taimi mantua lau tano. Ia maso ia mo pea lo lanto fia. Ia, so ala pule ala to por kame tono mai tele ina ye ule manuia le fatasi o le ngang pa ia pe la fa yatu tato pa mo pe le ngang pa ia also so ani sili leo tato ia so uma tato te sili ai me uma tato pa lua pesasi ai ia me tato sa bali ai ole na ai le tato pa mo tato lava tamai e anu wanga ya pa malo pa tai pa pong man malo tato tunu pa nga solo tato por rame tane tu la tolo wina tato tala ya nga po idea le fiap tane tu la fa tolo ngai po lo sta tua lo pangia le tua fo fa o mole nei aso ya Aouli tia me o mole lo po le li tonu ya na ya lo ma nai fa nau wa sauni fo i e o mai fa po i pala onga o leva na tu atu tina o leva nga pai kau ingana kus pa iar tama io o le base kus manga ngam no ia wa aku le fane teu wel sitting room kus pa ia ko malo ko la sa mar kus pa ia ia ko ngai ke wa ia sinu el levo ngai le ka pan fiong pa ia no ta tu ma tongo pi a pai maso le skai va vai pe ma patia po i ko anku langa ia ia su e mapu ia ia pa malo pa tai malo lava Aaron Sila ia mana tua se palawa mai po male no fuano ke wangano ia ave masau mengi ngai pa po ko ngai as Aaron Sila lo fatu manu po ngai do ngotoi ele nei as e he mga yo wo fo lo goma uma ku ulo uma spuni makuima ia ale o fe me se ko e opo Tu si mai tu pe vai a so uma fa ala mai a o taulanga vai olea na la ko ile tu pe le vai a so lea sa nga tu pe ta ia pe ole palesa pela tu itu pela oni usila ole lava ana ya lo wata mai wa pa ai loa ai pa to ko ya ma tua na ma tu pa pa ai lo no po ala utama isamoa nana so my au matua I let my fau o ile matanga na ta fa ai poi pole ai o se mea ya ile mama tele ma fau o ilo walo now au mai ai oi ini usi
fa Samoa wa ule ne yo kasu tialo a wal suia ngila wa le kio ai eva mai le se futu lima iva kon amo Radio Samoa le vela a Fatalo fatu I lau whaafunga angale nei tū la o le aso, ai alo mai au tātou telefone o tū whaatasia lau Radio Samoa. Talo tamua, e to aluani tangata o whaapopo atu nei le numero o e ua awhia I le whaamai o le misela I to tono New Zealand. O ia tangata mai Wellingtone ma ua o ai lo le numero tangata ua maua le whaamai I le toa se fulu. I se pepa o whaamtalanga mai le au nanga le soifua maloloina po le Health New Zealand, Whaamaunia mai ai o se tasio I la ua nei so ta I atu imta upu e na whaimalanga atu I whafo ma le atu nu, a ua toi taliu mai, a o le isi to aiva na pēsia la vai to tonu o New Zealand. O le toa fitu e wheso ta I atu I tu na maua ai le maua lungo le avanoa a fianga, e peo nei ai lungo le vaala upasesio o le Blue Bridge Ferry, na maua le amatango le nei masina. Wala pata ia nei ele au nanga le ono whaatitele ai o le pepesi o le whaamai o le misela. Whamauina wo o atu le se lau tangata I Wellingtone ua maua le sota I le mta upu, ma o e o loo I le kolisi o Wellingtone, ma le aonga o tamaita I Wellingtone, o le vaenga Wellington College ma Wellington Girls College, ma e iai foi, ie na sota I atu le vaalau pa sese. Ta ua I whamtalanga o loo sota I pele au nanga le soifua maloloina ma I lanto wa afia il whamai, ma o loo whaawa upea o na whailoi tu ma no whanga o loo masalo mia na iai e wa afia, ma ono pepesi ai le whaamai. O lo fautua ina pele lau tele ina ia malolo le lei I fale pe a o whalangoina wa maua I le misela. O a unga o le whaamai a o fia ile maolunga tele o le fiva, o le tale, ti ngā o mata, whaapea fo I le pata ai o le tino. Ua fautua ina a whai ai ua maua se tasi a unga le misela, ia vave whaasota I atu le au nanga ma o se fesosoani. Ua fautua ina fo I tangata uma ina ia mātai tu ina tūlanga o lo iai la tau tui pui pui o le whaamai o le misela. Ai mai se tui pui pui anai whanau o lo I lalo le luatau sanga le mātutua. Ai mo Samoa lava ia o whapenao na lapta ia le mtanga luenga le soifua malolo ina tangata lau tele. Ina ia māta ala I tūlanga o tangata ma ainga malanga atu mai au te ro nei ma au se talia. Ina ia mauti no le malu pui pui o tangata mai le onoa afia I le misela. Ua vave fautua ina le atunu ina ia alo fia le toyo o ai o Samoa I tūlanga pangatia sa iai I le tausanga lua o tasiiva. E peo na whaamawina leo o atu I le silia ma le 5 afe o tangata na maua le whaamai. Ma le toa walu sumatolu o e na whanoa I soifua. Toa tele lava o whana witi. E leo la ma le mla ina le toa tele o sui lau au nanga leo leo ua maitawina le anga I atu I au setalia mo sa ilinga manuia. E peo na nga iai ngā lulue mo le mtanga luengo leo leo I lea fo I tu vai. Ua whamaunia mai I reporti mai le leti ofa wa maloa New Zealand, lea ua toe a mata wha solo, po kalame o sa ilinga alvaengo le Australians Northern Territory Police, mo nisi e whainga luenga mo I lātou. Ma o lea wha solo I Aukilani, Rotorua, Napier, Wellington, Makalaise tete. Ai ua whaalia manato le li komisina o New Zealand ia Richard Chambers I nei po kalame. Ua ia fesiling ia e fo I tūlanga o le vāna no whai o au nanga o atu nu e lua. Ua manatu Richard Chambers sa tatau le au nanga mai au setalia o no fesota I atu o ia au le whaatino ia fuafuanga. Ta ua fo I Chambers e ui le mata ina ai o sui o le au nanga New Zealand tūlanga o ana tangata whainga luenga ma le whaatino ai o lātou ngā luenga. A I lona I loa, e tatau lava ia au setalia o na tino u I lātou, e atia e a lātou lava ia tangata I whaatino a lātou ngā luenga wha leo leo. Whamauina fo I le whaatau tai ai o se pōkalame I lunga o penga ta whailangi o le YouTube, o se whamalo si awa le li komisina ia Richard Chambers, mo a li imatamai tai leo leo kiwi. Ine e whaatu mauina lo lātou fia ngā lulu e pē tutono au te roa, na I lo o le malanga ese atu ma le atu nuu. Mai whaalia talu lea po kalame se fulma leono leo leo woto e whaafsota I atu ia te ia. Ta ua o to tele o leo leo e malanga atu mo au se tālia mo sa ilinga manuia e alai tutongi. Ai o isi o whaalia le toi foi mai, ono o le misi alofa I ainga, ma le whainga tā ona tu ua o le maftanga. O isi o whaalia le lele o tūlanga o lo I ai le ngaluenga I au se tālia.
Ai ui I whamaumaunga o tu ina mai matau mawhainga al komisina o le au nanga leo nei New Zealand o le o whaelo e sue le Northern Territory Police ia Serge Boma e luas furtasi tangata o whaalia lo lato fi awai e ngalulue I tutono au Setalia. Whamoni e Boma e o atu le selau tors fuluafe ta la au Setalia le tutongia le leo e mawhai o na ia maua le tausanga I le territory. E au fia e malfisoswani I fale whamautu wai e peo na whaamatu wai le au laune tosu tasi afe valu se lau fast food fitu tala au Setalia. Ta ua o tangata e amata atu po recruits o loo whaasolo ala tau po kalame whaalea o onga po trainings I tu whaaleo leo e iwa sfulima afe ta la au Setalia le tutongi amata ai. Se yo o lava ina ia mai ala tau po kalame e peo na iaisi I tanga e se lau lua suma lua afe e le au fiai a launi e ono mauare tangata whaingan wenga. Inisio tala e luasfu tolu tangata o whamaonia na pu e whaapahango tā pen arrest. Matao fia e leo I au kilani nei. I le mae ai o ta alonga I le vao le au la kapiliki a Samoa, le toa Samoa ma le au le mate maatonga. Na whaatau tai ala matango le nei vai aso. Whamawina I reporti ma le ofisa o leo le counties manukau, na moli mawina I leo le whaatu mulia o lunga o wala I tangata, whaapea ta avale, wa whaatino ai fia fianga, I le manmalo o le au le toa, I lata alonga ma le mate maa. Ta awa I whaamtalanga sa wa aya lava nisi le mata I tuina o le saunga le mu. Ai peta o nisi ua whai lava ma le mi ngao ma le huia o ta iala, o le whaatino ai foi o fia fianga I le afi. Li potia leo le matautia o tele o tu maanga le tau tamali. Mangayo inga soltu la fonon whaatino I lungo a wala. E peo na moli mawina le whao ngā o tau o lungo ta avale tutu wai le to o tele. Ma le tau aveina ma le whao tauta o ta avale a o tumutumu ai tangata. I reporte se funmai whai la tona pu e whaapango tai la su tō nai. To aiva I le aso sa. Ma le lua se lau ma le whao whaasalangan tu ina atu I avita avale. Ua whautu e ina ai e leo e le alo lava le au nanga mai le whaatino ai o lato pito la au. Pe o lato va ayatu e le sa vali e tangata ai a inga mta I alo tu la fono. Ua lato whautu e ina malosi tangata ina ia fia ma le poto, fia ma le saunga le mu, ina ia mauti no le a fia ai o se tangata I ia ngai o inga. Mai tala muli wa whamawina I reporti a le staff tu langa wha le tonu o le tau I tu saute ma saute I sifo le atunu. Wa ta uai o le awa aia le emo wila ma le papa ai o whaititili amata atu le Aoauli nei. Ai u whamawina o le ato eva aia le mou ese atu le lolo wa o le tau le whai unga le nei aso. Ai o le awa aia le whemomo wa ai o falling o le tau I le nei vai aso e pe o nei ai nei timu ngai nisi o taimi. I whamtalanga e o mai le tau le se fulu le tai au ana leila. O le na whamawina ai le o atu le se fulu valuafe fitu se lau valsu malua. O wila na emo malosi I tu umola tu no. O lo fa solo pe nga luenga mata I tu le ofiso le va ai tau e tu sai ma winga lo wa o le tau I te tono New Zealand. O tātou telefona mo le nei tu la o le aso whaaftai whaafunga mai tō whaasoi Hey! Pāme rute wa te alei tu lai tolu na wapanga mano le tātou tano le tau tua mata ia leulua ia le I tō pinga tātou tala I vai whanua ia e pātalo pātou I le sunga ia Victor ia tau mori mai po le la tau tua le tai a word pātalo pātou le ngang whaanola Victor ia te fua moa ma le langi mālau sunga taito mālo le wani sa I marota wa tai tātala pako I lau ka pua inga sa moe maota malau ni tula le uli Malo la bueno sai male pamalo se te oto. Tai. Ngai aso Yo pale tonu mane tau ya nai molo mano se tanga no ai ya la foto star report ya pa por mano le tonu Victor male ngang palon. Tai tai ga tai to mro no amasa te le tatua profesini ya mana tua e ono sene to se nei pe pe utro tavali ya mato ono sene o le kako pesing riva tasi go tala fa rima go piso tala ki tu iva sene. Ya, Saiplo Africa Taxi Appointment tato falolo e morpo u e ono seneta pe utoro tavali. Fa ngaina fro after pay ta pe fa pe so after pay utoro sa ia matou fa kesi LPG iva ke kalama fento wi ke do su vali tala iva sene e ko tato se I va ai ta pe utoro tavali tun la tato pa mo ni ngalo lo sofa pa se tanu me tu fotono tato ti ko so monsania tato se I aso ta tasi sofa man malo mo ne aso pe telo ol pa mo ringa mo tato data le tato profesini utoro tavali ia matou ai mre tato pa pari isiria ia pa lera usa
le tasi de matolu istama ki vol a rapesine o vai ngalo tawale pe no pale tonu pe no matonu pe li pe ngata forera fu service transmission service viki no ta vale for Willy so se piki a kula po so se ele se matou a lua inisi to inisi mo lunga fa tinga ma se pole le o le tato lowing o le snoko mo tato full pass ngata forera tato flares canopy roof packs roof rails LED lights e botato moli LED mo tato piki apu fa pi ia matou a fa pe se no vai ngalo ta vale pe alfa e tonu moli do se mo le tato dashboard ya e te kako scanner pale tonu le ta vale no yai hata forese pale wofo na le losi ta la te tongia ya kupara no le ta vale pale pale wofo ya matou ya o mo foi mata vale fa tau ta vale fo ta vale tuai sai mala filinga SUV hai pe pass ta te pikiaku pe Ranger Hilux Nissan ta te van ta te minivan mole ai to tele ta pe na to so van ia ta to fata vale ta di fata te fata vale ia la wa to yin aga to so ta vale fo ma ya matou ya molo cashback return oi o ni ngalo a pe te ia palai o le sene ia to ma singa thanks to me aparece sa ton la vale matou fata vale ia te suma foi ile tasi di ma tolu istama ki go ia pe te vara ambas ko ne matou no me o iva lo ki tu fa to lodo o le tato par pau ina matou ta tusi tasi fitu suru pe to ota o fo pa tuai se kina mo se ta vale la mo matou se kina ni lei fa ke te mga tongi de aso do suta ra ire aso lunga tato pena sta tongi mo ka se kina a fa pe te do motino ya mo ta vale a se sfida poi so se kina ma ya matou ya tu ne ya lo samo pe na tenga venga ma se lo ko mai ya te fa siri e pe te kata no e foi mo se so sani sui po fa ta vale pulire me e ala ya matou pasta por tato pa mo ta la po bota to marcas mo tato po Willy to tasi to lua to tolu to lima ma to fitu mo tato marcas i la tato pa a fa pe te o estia sumai ya sumai le tato tasi fitu suru pe te ota nei la ota ya te vara ma foi na tato se poni o iva lo kitasi tolu pero sai to fa pelo mo no Malo va tai Victor ta pena pa pongal malo ta to tu anga le di anga bengo toe pa soi foi mo nei tai ya soi foi ya Victor le na mal au le lua pitu tasi tolu o lua pitas tolu o po le lua pitu pa tolu o mo le la mo le tau ale Tire World Autos Limited lo ta lia to no mo stai ni pe lo i male su le radio Samoa penga ya lilo mayaba mai na mai
Yo taimi mo tai ele patari e tangata e vai band on site mai e uma ko e karka pesenga ale ua tau no malisa le fionga ya ni mai yava mai na vai tasi su yo radio Samoa le to tau pa loina lungor fongatia no parsa tu ya ma pele opu ya ma to ya ana ua ka PSS apem ko kuila fo ni kai mi e wa kwa ya foi ya pa te le mo le no tau no mai fo su radio Samoa se pa ai lo foi ia wa lava le pa fonga ta po ia ton maro ta to no ia to no e mamao ia o a fo i me o tupu mai tono le mai tele tu lo le ngana ia mas fo si o ta to no e pele ia to pin ngano mo ta to loto ia la po si pa fonga mai ia mata po i mai mo to malao ia ta tono so lo mnia po no so e pe on si le pier maro ta to no ia le la to fo i fo no so pa lava ia mana tua pe i le ta to tano e oe whapena lama so i whanga e taimi e lui tau e ama taimi e whaaro pesasi e langona ai a maua pele to vai mai wha tua le leileri e a ore nā e a le ngang whaarolo whai ma whonga tau mori o le radio Samoa e a miswole mbalo le atunu ai tau mori le atu atunu e mamau e a miswole au whingarong pa i a le atua e a sui le radio Samoa pa pelo atu i lau whionga ni luma yaba mai na vai ma no le tau tua atunu ma lo fo le pane mai le fo tu aso ya ka o ia le upor ko ma lo ko bani swapa o ka o PSS ia ko kuila ma ape ya e uile le ala ba mo a no le e tu mai le e tan noi patala ba tu le ngang pa no ma lo la o fianga taito o lo o fa pena fo io lo lo fo i I loa ele mata upu ia ele o ia lava se tulanga tele o se tuila ma apel tulanga lea pawa leo le sa tuli ia tato fa masino ngai tai wa pe yo le tulanga na o le na ia le ia le aso e tolu mata upu leo lo fa nga solo o le palota o tangi lava o le palota ai fa malo atu I lo to fa pe fo ia le pa ia male malo Samoa ia o lo fa pena ona mai mo mai le tato watunu ule nei foi vai ngole aso ia me se foi lau tapo inga I faiva so tato watunu ule ngata I samone ia a ole lavatele ole o le kelope o fa pena na lalam papa ai malo lava le tawata ia le taito ia au sunga le ia wa pa tai te lava la whionga ni mai yama lau tau tua matabela mai no tato watunu o le soi fuanga le tato te iai ia o le lava pane man lava on site ia wai le lava se me e le taimi e so ane tai e wale taimi e marlu ane tai a wo man tatou ta pena I tai na e lua o alava tu lo I tau e o mai e le ia le ia sa uma ari no mai ava ai pa tai le o ma ole no ma o ma o foi ia o ma tau le ai tau manele atu tu lo le pa ia ma le malo tatou tonu ia o mato e tau mate is taimi a o to lo sile tono le vai tele tu lo ia ngana pa ngai ia me se foi o fai unga o fam sinonga so longa le pono so lo ia le o por sile fia o lo tatano fo le tato tonu ne fionga pa via ia pe ona sailin matangi mai atono e mamau ia fia mo le mano se o sile fia le tato tarsanga ia tau ia le lofa le ia pa walan fa mano longa I le tai o le mano sain foi la to foi ia ona fa tau nu le ona faiva pe on topi ai ia e manuia foi le pono solo tu ai foi ia e upu le tato to ele tu ia tamaranga wenga ari no mai ia e fa pena lava le tulanga lo iai o lo o sila mai mo mai foi le tato watunu o lo o fanga solo lava le fono al parliamente le tau mawhainga ina ia pasial tala au tu tau tupe ia e ese mai ai I le tatou tala la tatou tupe foi lea wa na lea o lo fanga solo sa ia o la sotosafu le emergency budget ia o lo tala noa le taiminei le tatou tala o le tupe ia awa foi ia le isi valu masina lea o lumana ia I mo tatou watunu o lo ia lava fanga solo ngai la unga sui fai puli matali fo I le tatou malo iai e tu sai fo I mata upula nga I lunga o le tatou paketi o lo talano ina le taimi nei matou ia le nei aso ali taito o le sa nga ia tu tai le fale fa msino ai peia na lau sila fia le tatou atunu o lo fanga solo lava fo ia mata upu e pei ona iai le nawa yaso watu anai ia le wa fa wa melva yaso nei mata upu fa tau I tangi le palota. Ia lava. Mantua foi ole ia tata mata upu e valu ia na
o tangi o whatosina o le palota, masoli ngā tūla fono le taimi o le whainga palota. Le ala lo whanga solo le taimi. Nei o le sola, na mato maa atu ai. O le mata upu mua sa o iai, ia o le mata upu lea i le vā o fui maono Maria, ia ma fui maono mai abatito. Whale ali ni lua. Lea o lo whaatino ina le ilo ilonga le whamasino ngai mau. E le ngata o le tangia ale sui tauva ia fui maono Maria. Ia e whapea foi ia le tangi tali. Ale a fionga ia fui maono mai abatito a safo. Ia o le moli mau mua la sa usau wha ia ile aso. Ia e tau mawhai e fasilingia foi lele le tūlanga o le awala na whai ele whaatosina. Le olo ta uai o le ave pasi. Ia o le pasi ale a fionga ia fui maono tito. Ia o lana pisinis. Ia ave pasi elo na tau songa. Pe o le tūlanga na le mau al moli mau mua. O le ala atu la le na o le whaatosina atu ia te ia. O le tolu se fulutala na abatu. Ia te ia. Ia na mafu ai o na whapea o le whaatosina. Ia sa o le fasilia le whamasino foi, le whamasinonga foi, i le fionga ia Vui Clarence Nelson, ia male a fionga ia pulea ia Emperosa Roma. Na o lava la fasili le tūlanga foi o le masanina ai tā lafu o le ali ilea e moli mau. E suafa ia tupu ta fale tautuli. Le tūlanga foi lele o le ai tā lafu so o ile abe pasi lea. Ia ai tā lafu elo na pase se usu mai tua ila na ngā luenga. Ia o tūlanga umana, ia o le ai tā lafu ai whapalengi ia. Wafa me olo na uso i ele e whangota. O mea umana na talanua nei. Ia o mai ai i le fasilingia i le tūlanga o lo tā uela na moli mau whatautu o i whapea. Ia sa toi o atu le abe pasi le uso le tausonga leo o le afionga ia fui maono tito. Ia sa o atu ia te ia malona tama le afionga fui maono whaoliu. Le tūlanga foi le ina ia au mai ia e tau mawhaile toi ina lona tua le tama o le moli mau. Tau mawhaile toi ina ia whapena o na tā ofi le whaingola na moli mau whapea foi o na whapena atu male o tā ua mawhaasanga i o tangina le ala na i le moli mau ana le la i le mata upu lea. Ea na malo lo le se fululua le mata upu lea o le uma na kolosi e lo ia i le moli mau mua. Ai mata wo mai lo i le mata upu na whaatino le se fululua. O le mata upu le i le vā o toi lupe pou muli nuku o na semo. Ia ma tui loma Lancelota la meko. O le tūlanga foi lele whale ali tas. O le tūlanga foi lele o tangi foi ia tui loma e whasanga ia toi lupe. O tangi la wau whatosina o le palota. O le mataupulane e ese mai. Mataupulea tu sa o le ana mata o atu ai o mai lol whamasinonga. E tutula ia tulalo ia i tu elua. Ia ma tu atu o le ua whaila atu le whamasinonga la tau talusanga. Ina ia whapena ona toi whaui tu al mataupule nei. Masalo ua whaise tala noanga i le vā o sui. E tu sa i o le mataupu o iluma o le whamasinonga peitai. O lea wa te talusanga atu. Ai ua uma o na whaila atu uma ia moli mau. Pena uma ma mea o mana o mia o pepa o documents o le valu se fulu mon tupu o whaamtalanga whatautou. O moli mau whatautou. Ia o lea wa iluma o mali whamasinonga. Lea wa koe o aku. E toi awatu talusanga. E toi whaaui e tua le mataupu. E lei tā ualani tūlanga fo ia taito o le tūlanga o le toi whaaui i tua le mataupu pe mafua i se a. Ai wa au mai e le whamasinonga la na polo a inga e whapea. O le atolo po le mataupu. O tae ao le itula e lua i lea waut. Wauwai. Lea o le ato e a nga i atu ai. E fi nau atu i tu e lua. Mo se whatanganga i le whamasinonga. Ese mai ai pe toi whaaui mai ai tua le mataupu. O mea nei na ta ua e le fionga i le whamasinisiri. O le fionga ia sa tiusi matipa peresi. Na o wata ua ai whai mai o le
o le awala na fai ai o le vaai a le whaamasinonga o le awala na fai ai le pālota lea e le I whaia o le whaapoleina ai le whaamasinonga a concern le whamasinonga, the way the election was conducted. Nongo wingo la sila fia le whamasinonga, e iai ia tūlanga sol tūla whono lana iai il whatinonga o le pālota. Ia, ona whai mai lea. E o a fo ina wa uma le pālota. Ia, wale malu ia, ele o malu ia mōli mau. Le tāupuli nei. Ua mawhai lava ona whapena ona tala noa iai isi tū, lesi tū, mōl mau. Ia e whapena fua influence ia witnesses. Koe lele wa le ngata ina tala noa ia wa iai le awhianga o mōli mau. Ia ona whai mai lona ia upula ia le whamasino ona whai mai. Ale fionga le whamasinsili. O le Supreme Court, po le whamasinonga maua. O le leo lea, ma o le Guardian, o le leo lea, e nā te wa aia le whea, ma le sa oloto, ma le matua mi o tonua, o le whainga o le pālota. O le ala le nā wa mai ei, o le concern fo ia le whamasinonga. Pai mai, balu se fulu ia whamatalanga whatautole wa whaila atu. Mori mau. Ele o se tangi la titi le tangi lea le tumalo lea il fatosina o le palota. Fatosina o mea la ia leo ama il whamasinonga whai mai. Ola, lo ia i tu, apati si e lua. Ola, e o e address le mai, e o e whaailoa le mai mai i e whinau mai. I whaavai, for grounds. O wā mea, e le atau teiloa, e te tau ai, o na awi tua le mata upu le peta withdraw le mata upu lea. Ona olo o tilo al whamasinonga, e onga pe o le upu whapea serious allegations of corruption. E onga lava tu ua inga. O whainga whaala tua na whai e i. Ia ole ai mai sei fo il tilo al whamasinonga, i le treatment, le na whai I molimau, i le tūlanga le ai, I tu ua inga, o le awhia o molimau, o le sau niuni mai, e o mai e wha ailoa la tau mau I luma o le whamasinonga. Ia, o le result o nā mea uma, ia le mau ai fo ia, le to atolo mo le mau mai le tutang le tu le atu iloma sa fofua e fai la to mau fa sanga I o ile I tu wa inga I o ile tu le la ia wale ma fai na fai mo le mau ona o tu langa na wale wale ma fai na o mai ia tangata ia to le fai mo le mau ia ma fai mai lo fa punga na le fionga ile fa masino sili fai ele granting ele Supreme Court le leave to withdraw ole whaatanganga o le la fai na mai le application for leave to withdraw no winga fai ele talia el whamasinonga le talo sanga lea ma matou mafuaanga I mafua ai ona toi abe tuan ta upule nei e wha wau le mata upule le stuff ona au sawa ilo lai o maloinga au sau le malo lo le keisa pasal le anga tolu e pelua ile vao o ai fane ngova ai lua ma se kati ma ngele se kati o le malo lo atu le whamasinonga le na ile taimi le o sawa o fo I mai le whamasinonga le I fwini fale a lili le toi lupe ma toi loma o te sau lai fofo o le o malolo mai case na o le foi malolo le case le o le fatali o fa masino e sila ia po le ale me fai le tono e fai o uma nga fai la ko me o mar case le la bang le case le la pa o ai ko yo akulo tal sanga te fa wi fo
Ya, la fela la utel watula la ma lo tinna utel lo la utel ma wala isita la po le ali tulanga wa ye. O sa ese mai. Ya utel lo ya watu au tanga ba ya to fa tanga ba ya na nei. Yeah. Mol tato ni sa tayau. Utel lo ma wasita la nei le fia em fayo na fayo to sa tato story mol na fo I le tulanga wa ye al mata pu le afale ali le lua. Yeah. Ya. Lea wa yai le a foi le tulanga lea o lo wa yai le taimi nei ya e olo ia e fai la mai le leave leave to withdraw o le talo sanga ai ma pe ma fai le ma fai ona te fa au tua ya ma mai la ko mafuanga ma mai fina ulu mai I tu sai o me ia lo fa mala mai en fam snonga le ai te fa won tau fa le lili la le lo ia tu lo mama o ya fui maono Maria ma fui maono mai ava tito asafu fale ali li kasi ngā pea fale ali tasi le na ia o lea e on le kaimingi ia la tau moni mauna ufa wailo ele whamasinonga o le talalana o le tatou whamasinonga ile so ali taito o tulanga nasa o iei tai o ile whamasinonga ia e me sei foi o le whaatinonga o taimi nei o le taumawhai na ia mwhai o na pa mai ia tatou tangi o le whainga palo tataloi nei. Ina ia maua tonu le whai unga po le ale tūlanga iei. Malo pa tai ia mai ama le anama long pa tui la lama pa ponga mano tato tunu ia sau no fo I tūlanga o I unga pa amsinonga ia leo maua tpo le nau toi ami tue lua tam whai e toi amai e toi tua ia na o ia mai fai unga pa amsinonga apa pea e alu suanga matele ia ai le usemetas o no winga fa au o le tūlanga le fa mai ame tua o mari lie o mai ai tu e lua I tūlanga lea ua toi apply e manao e toi ame tua leo mai ama manangang pāroa o te ilo e tu sa lei ai tu malo ia e lua fale a lili lua ma le tu malo le ia va ai lua centenary sama ia ma ngere se kati e tu sa le le tu a inga mata upule wa yai o sa le wa uma nga faila uma lato moli mau o moli mau fa tau to fa mtalanga fa tau to faila uma I lumai o malako documents ile ko le wa to atu e mana o to au mai tu e tu langa foi le taito wa o to tele yo tapo inga tu malo o to va atu o te iloa o ye le tu langa foi le o le tal sanga mai o tu malo ya so ia le koe whaia le mea ka ko wo ia fa le le ma ave kua ia maka upu o ka ko ia le mea wa iai ia ai o le tu langa o le wa o atu lo e tau mawhai au mai tua ai kilo lo I el whamasinonga ta upu peilan ta upu le whale lua le ita lupe ma tui loma le tilo lo I el whamasinonga I le onga o le soli tu la fono le na whaatino I ne lau whai mel whamasinonga o la e a whaingi e koe apalai mai ta alo sanga mai I se ava noa e mawhai ai na ave itua le mata upu. O lunga o tau tārsanga, ia whai loa manino mai. O a tau mafua anga, ma wha avae o a tau whinaunga. E mafua in tau mana na o ave itua. Aisea, pei ana whai mai ale le saunoanga sa tiu. O le va ai ale whamasinonga, mawalunga. O ia, o le peise leo foi le ku ma kilo mai. Mea uma e mautinoa ia sao ma mio tonu ia fea ma ia sao loto foi ia le whainga o le tātou pālota al tātou atunu ona la o laua o mga whai kau umare ko I whamakalanga ia wa a leo koe oa koe suia na o te au maitua ioe ia e whapena foi la le siso manga o le mata upulo te whai atua ia ale a fionga ia wa ai lua ma mangeli o se tulanga fa pena ia o lela sa wa ko break ia o fa masino e tilo pola tulanga wale o ke ile o mai o lela makale le fa masino ai o mai e apalai ia koe au mai I tua le mata upu ia o le tulanga lana tatou fa masino ngolo ia o tai au te lo inga ba koe fa sisi kala pole ali tulanga ia mata upu ia ai le o
ele o le fai unga lea o tai au i lo ai i arguments ma finaunga ia ma le talosanga fai le la avatu e le tu whamasinonga ia an ta upule atu e lupe ma tu i loma ia ai mai sei foi o le a foi le me o ia le mata upule a fasal anga lea tolu e pe lua ia lea o lea o fatino foi i le aso ai le taito pe esa fasili le tu whamasinonga tali o le ua manino mai au whana le tu langa lea nga i le tutu unga le watu e whamasino a le fasili a pa pea le wato e fo i mai wala stofi lea e tolo atu e ato e fo i mai e le whamania ina le whamasinonga ia whamasino i se lato whai unga mai o io matu langa wo o ia se le tasi o lato to wha e amare whautanga o au mai ato e abe iai the main reason for dele au mai lain tonu ai le tau ai e whamasino o rongo winga e wha au wau whamasinonga o le sao lea a nil mai a mai tai au ai wha pea e o le upula whamasinonga a mai tai au e whinau ai fai atu ele talia el whamasinonga le leave lea. O le ngoa lea o kalsanga lea. Seek leave to withdraw. Fai ele kalia longo winga e wha awau whamasinonga le stofi. E peo na e sa unua vai lupe e tanoa nilu mai ama. O le waitu tonu uma lato whaamtalanga o sa unua ngamturanga uma. Peo na e sa unua. Lau manino manino le sila whamasino. Ma tūlanga wo o iai ma le onga o tūlanga na o iai. A le wato e iai lato whai unga e taro sanga ea mai tua. Ea a lala ua manino whamsino. Sori tūla pono nisi tūlanga le pape uwhai atu o sori tūla pono a le maua e onga le tūlanga na o iai. Ai wei lea. Ea la fotuia. Tātou tuwa mai moe lava i le li. O a lava tūlanga tātou tu iai silpia le li. Sululun manam lama i whamsino ea misfoi o i la o ia sui pan bia oi le pamsino ya ai ma sort to le ato lupe ma tu loma ina ia paise la pai un lei ya me spai fang ta pe ona sau nori ma ya fang tante le ile tu ala lo ma ya lanto i tu ma no pe ona sau no o ia tau si fide mu ma ko mai kwa fa la we to no le vai tele o inala ele to o esta ale le la to fa unga ile taua ma me ola lainto e abetua ia rono winga e fai ar finga famsino nga le we ton ia mnisi o ai fo famsino nga na pe ona ta ua ni mai pa te tele la ma le o manino le mena sa tu mtanga wai le u fior mai ta ia mo mai so amno I famsino nga ia le to tu atu tua o le ua manino a ua fa le ua moa le ua moa fai unga to fa le turi ina ia fai win ona to ai le o le balu o famsino nga le o sa o le a ni mai Ea, e peia ona ia lo talia fo ia fai unga o whamasinonga a fui maono te ia ma le sui foi lea sa la tau wa mai o le ana. Wa mai ia i loilonga al whamasinonga ia mantuala o e lua mata upuna awe tua withdraw sa wa. Ea, withdraw la ia bui le mata upu I whasanga ia bui lea I ingasione. Ia withdraw foi le si mata upu lea na ia vai aso le wate nei le si foi tu malo o le la wo mai nei ia o le tulanga foi le na le taito le tu pa pe ia le tata watu nu o le ale mea wa ia il famasingonga ile o ia ka sanga e tangi tu so le tulanga lea pa pe ia na manino le upu mana ia le na mai nei il famasinonga the Supreme Court is the guardian to ensure that we have fair free election ina ia mauti noa o le whamasinonga ia o lo o tilo mai I mea tatu te whai atua wa le la kako aku ngi le la mai whaila mai le lau whapea ngi koi inga ila wa I tu whamasinonga o ia whale lei ma ave kua so o la wa excited ma mai tu malo ma whapela la ave kua o mali ave kua well afe mai whamasinonga no kai pesi ma whapenga whamasinonga le ai Kakalakikia. It's all about ole mea akole vai koi ole ai tau lai ke ole whamasinonga ile ai tau mo le mau ia na lato tu mai ala tau mau no mal whamasinonga peisa ole mea la watu puai ole la pe e a vea le fale lenga lea
male pawa lea o le whainga I tu malo lea, male le lenga o vae lua, ma mea o le ata o mia ai. Le mea lea ua soli I le tula fono mai tau ona whapena ona whaailoa, ina ia whaamali e ina ala le tula fono, ina ia sao matonu le leia le tula fono le whainga o tatou whainga palota. Ia me sei foi o tangi e wato le whainga palota I le whamasinonga, taito peo se mea whapena. Mana ia o mtoa manino lava o tai tonu fia fo le whaponga de maro ta to tonu ia o tangata lava mana fai unga I le whaponga mai mana o mātou whaanongongo atu ia mori atu le nganga whaatai mara whamano ta pena fo ia mai se o lo whapenana roa tautua mai tono se o ta to tonu so ia le Radio Samoa ia la lava tu langa o le whamaoni te lava on ta to sau noa tātou tāna o le whaamaoni o le mea tāua le whingalo le li ai whaatai o le ua maua lea noa sa turi atu ai pe moso noa ia whaamanu lua tupoi o no pe inga ne ia se met pe san o I tasi al sili o le fono le na nei pe a le tau mai tau atu o whaise whai unga on tā mano loa le po is whai unga I le whaipule le na whapea o se upo e le whitaui se saunoanga I tono po le longpo whatu lai o lea kau e kuaku pe iai I o mātou langona po whea uanga I aisu wanga le maatele a mai. I ang ka mano lo le mai sau noa muri muri. Whaapitai? Loso whai tu la lea ua papena ona suspend. Ia pe whamalo loa I fo ia loau. Topa loau. Ia mai le fono ale palimene. Okay. Ia tu sai fo I o le upu lea sa whapena ona langona ina mwhafonga elu tātou watunu. Ia a ola lana maika. Ia wana upu inalo ia ai o ana upu ia le safa ia pe sua ho le na pai nga upu ia o le nala le wa whapena ona whamalolo ai le tu mau o le luas fai tu la o le tu la fono tu mau le mota pasalanga ia tu la fono tu mau le mota ina ia mawhai ona iai pe le tu langa foi le le tau alo fai ele fai te au fai ele ti a kono e fai ele fai pule, e fai ele minska, e fai ele palemia, e fai e so sesio le tātou atunuu. Ia maua lunga le tūlanga o le ami o tau alo. Pela le tūlanga na newa iai. Taito whaamawe atu lava mo sila fia le tātou atunuu. Ia o ana nafila na mātala noa I whai marikomsina o leo o si vaenga whai lea whaasala lau mai Australia I sini. O tau fia. Ia lea na mo lia tau fia leo. Ia whai o la mo lianga, o te tala la itua nafi. Ina ia mawhai ona whapena ona whaatali e la whamasinonga le tūlai e le whamasinonga mo se whaatulanganga mai e le whamasinonga. Ia matali atu fo I o la mo lianga le waiai. I le asa sfurtasi o Novema, o le tausanga nei. Ia o le isi tatou mata upu whaatapatope atu o le misela. O lea wa iai le lapata inga. I le tātou atunuu, ona o le pepesi ai o le misela I atunuu la tamai pe o New Zealand ma Australia. Ia le lawa I lapta inga e mo le tātou atunuu ina I mawhai ona sila I whanau, ia mai se fo I le whaawawina o le whai o tui pui, ia maau mai ai fo ia nuu mawhio anga. Ia lea olo o iai le tūlanga fo I le olo mawalalo ai le au whai o I la tau wa mae a whai o tui pui o le misela. Pe ona iai le tūlanga mai mātu sifo ia sali mua ngai si whangai whanlatai ia o lauli I le auwa ia manu o le fio anga o ale pata ia o nuu ia pe olo mawalalo lava le numera ia o whanau fo iwa umala ala tau tui pui a olo o whanga soro taito le fono al tātou palimene a wā fo I le whaafonga o le tātou atunuu ia e mai sei fo I ele umale anga fia o si o tātou atunuu I le manu māloa si o tātou toa Samoa I le whaai unga o le vai aso na se ima vai atu nei ia po le amatanga fo le vai aso nei le aso sailo na fiafi pau lea mai lau I tu te iloa sau ia seu manu po funga mua fo I le astofi ia o ma to e whailoa ia a whai ele ai ia tātou e tala noa fo I tu sai o nisi o mata upolo il tātou atunu il taim nei taito. Ma ro whaptai sau noa ni mai ava o le ua marisi o le wha moe toi mamoni atua whai masui o le pulenga le Radio Samoa le atore atunu ai sau manene atu ia mispo le au whangarong pa ia o lo tāpo ia mwhai tala mo tātou whaiva mo le atu wha mano mar whaptai mano tau tu atunu
Le lava ai pea o lo tautua mai fo'i ia manisi o sui le Radio Samoa. O alama ngā duenga mai on tātou whaia ia o tātou lava ni au auna le au ngai maurunga le vi ingai fo'i le atua anga leile li isi o lo fo'i a inga fo'i atu fo'i manu ia le fo'i atu ngai e mamau o e kere atu pasiko i ke atu kusao ai koe pala kai o le sao le a. Le lo ke no fo'i ia. Wa mamau ke le ko muto. Bueno, aka uloka ma nga nga no fa ma kulo sa longo ba upu e pala kai a e le so e fa fiku kulo vo nga. Ya e pa tai tere la ma sa ngo pio mo le no o le poloa ka umapa sorry le upu e pa nga o le tau ma pa ina fa la au se o ko ngange ya le la wa pa se kwa nga no si so manos yo va o zong pa yo au zong pa ma di ai au o ya le pa ma ro si ka kwa la au ya le o le ka ma pa ina fa la au se mang alo fa mai marka por klambe ya la pot sa no ngam muli alo fa te atu mane ya o lo mal mal no fa alo manu yo to fa bar fa muni mai la ele so i fua ai mo wola ai alo fa te atu Ia, va tai tele la gofionga. O le tulanga la vai Samoa, i la mai mo fa fonga mai o se au nanga le wa foi le nei por kalambe mo oi, ma la fa fonga mai i tu fia lalang. Ia o le nganga e via e le li. Ai fa tai tele mai mo mai le nei tula le fiafi fa tai fo el Radio Samoa il tau tua fa wa pe mo tato ai tato fe lo i la stofio mo mai. Ia man via le tu te fa wa taito. So fa soifua. Soifua ia mai na, so fa soifua.
Si pong maria le maputi ngā bandi o e Wayne Matmaenga lo patu uso pantua manu poalo Samoa matelasi i o e tavitu le mai fitu minute o na tāra le tu lai wha tau lungas tau tua le unu patau ba patau batu ia a foa mātai o mar patua manu poalo whaatai Aaron Sila tinai a le au ngā opu tō muli whaatai a Lily Stanley mai Prespan pia poi ia patua ia se Elina si osi ia lo patu papai mo whaamnianga ia mesfoi ia mara o sepa ngata lea o pasi ni ko lau papai tele lava lo patu songa le ia o ia tanu basa pinelu marpato ia o lita i West Auckland lo patu mo o lua ia mano longa le ia mesfoi pato ia ana pinelu ata lea o mete tiu malu mai lato umalava lofa tele atu na yo ainga ya me solo tato to no so no sa to i mo provi al lofa tele atu suia no foa ele afionga le a to sa be Al Harrington ya to te maputa si pai fo se time mo le afiafi pa mangalo le ono la posta un pa le ono sala ngana le opora to no sala ia ya bana fa mo lo to nga ke siano o te mangalo ai taito te roto le ono soifua ma ia manu Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I."
Nova Samoa. Waule nei o kasu ti alu. Awal sui alingila o le kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iwa kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Malole soifua whaatalwhatu se whaapoponga fo i o talafou le Radio Samoa i le nei aso. O se waatawa Amerika ua tauna nei le laumua o Trinidad and Tobago a whaawawa i pēo no na ia le whainga maloa Trump ngā yoi ngā le militeri whaasanga i a Venezuela malona presidente o Nicolas Maduro. O le taunu uato le waa leo le USS Gravely wa whaapopotua i leisi wa o le USS Gerald Ford le wala latane lawa i Venezuela. Wa upu ia e Maduro lea ngā yoi ngā Amerika whamai a ia o se tau mo whainga lea le whainga maloa Amerika e whaia se tau wa wha umi malona tunu. O lo tua ia lava e Trump Maduro e wha bea o ia tonu leo lo taita ia le kengi wha atupu wha lawe o le Tren de Aragua. O lo langlangoina le presidente o Trinidad and Tobago le ngā yoi ngā lea Amerika malona te e atu i waa o whala au wha saina i ngā tai whale o Venezuela. Wa manino mai o le presidente o Cameroon o iei nei o Paul Biya wa toe si i rima fo i eiro nā turu e vema taitai mo le whaavalu ai leo teimi. O Biya o le iwa sifururua tau sangora soifua ma a whai e whaawau mo reisi ana paia inga o lana winga e maha ane ua lata i le se lau o na tau sanga. Ula whimsa lau walurua na mua i tura iei Biya i le tofi ma whaawau mai ei lava se i o mai le tau sanga nei. O le sa o la tau wā i le palota re nei tau sanga o Isa Bagari o se tasi sa avea mo so o upo le malo ma minista foi pe i taina anga i ese ma le whainga malo i le amatanga o le tau sanga nei ma amata ila na whinau ngai te i le whainga malo ma langolango ane iei ma isi pāti. Ma ta ua lai le CNN wa avea ai Biya o se whaururunga o pito matua o se atunu ina ua ia toe manu malo ina foi le palota o Cameroon o se atunu i le atu Afrika. O se whamalosi o roanga i Mariana i Jamaica, o lipo tiere iei o se whamatau i matangi malorosi ma timunga mamafa i runga o le motu rea i le atu Karipiane. O le whao Melissa, o whaturanga nei le vaenga lima po le Category 5 lo na malosi ma o fofua a fiai Jamaica a matatu i le so. E manatu le pulenga o Jamaica o le atele a fianga o le whale i le tunu e fua i ona a fianga i isi motu e pei o Hispaniola le ua mariri waitanga te toa wha mai ono wha mawina fo i o le whao pito malosi le ua a fiai le tunu. O rapta i ane le wa ai tau o le alualu maari o le wha o le a umi ai fo i ona a fia Jamaica ma whaate te leina la matianga o lo longa masoronga ele ele. O le ripote o pito rata mai le wa ai tau o ta wai wa iei nei Melissa i le pea ma le se lau fasu lima maila i le tu i saute i sisifo Kingston i Jamaica. Ua whaelo mai le amata o ngā luenga o le poloketi tele le whainga malo ni usawelese i Australia mo le fausia o le fuafuanga e fita la wana suriwa miliona fausia i whalea o ngā fau public schools e se lau au le io i le lua awhelua suafitu. Wa amata ngā ruenga i le Cartwright Public School i le tu i saute i sifo sini, ma ua fofue te tauna luas fururima whalea onga le a amata fausia i le tausanga nei lava, ma ua saunu ai ma le Premier o le State of Quizmans o le atelier se au ngā o le nei fofuanga e me se mo le whana witi. Ta ua le Premier o le wha mua mua lo ave i wha i tua lo matua i mawalunga i le mana onga mo a onga amata. Wai mai le Nine News e o i le luasfuriwa miliona ua wha ngana mo skorsipi ia wha tele nai lau whai o i la tau e ngā rurua i nofuanga ia o childhood workers. Ma le tala muli ua wala au nei Samoa i mātua ina ia whaia tui pui o whanau i la roi fo le ta irua tausanga le mātutua mai le wha mai o le misela i le mai au li poti o tangata a fia le misela i Australia ma New Zealand. Ta ua le Radio New Zealand ua una ia le malo Samoa le whaatino o lea tūranga ai whato a whaamauni ane tangata to avalu i New Zealand wa a fia le misela ma la pata ia nei le ono pepesi o le whaamai. Fua i whaamaumaunga le WHO o le misela e wavetele o na pepesi e meisela wai whanawiti mai ono a fia i fo i isi a fia ngai pe o le pneumonia ma a fia ngai le whai ai sei tulou pe maumau ai fo i marisoi fua.
Fai mai la le soifua malaloina I Samoa e peo le ta ua le ripoti e lua tui o le misela e au na whaia mua I le 12 masina o le tamaititi ma le 15 masina mai te tau na whaatino uma ia tui pui pui mo le malu pui puia. Ia o tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilaunga ngana fitu aso le vai aso. E puna mai pea Ia sauma Le fia vai Le fia fatasi Ia se Thank you very much Lau maso ama O lau tai kosi Sili le manogi Lau tifai moana, lau utai mane, le fili o tama. Sa o sa ili, upolu sa vai, ma apolima. Aua le ai se voila au. O te tauina Talu ai lugu Whahavalea I la upenina Oro o susuru Mai I le motu O tutuila Sawi la umana mea Sei tau mai ea O iai e se isi awani O hita lava watasi Tula ile logi Tama fau O io le pule fa soa O mea uma E malutia Io na lofa Lo jaola Fa perfumi Ma le tine o fa So Take it away, James. Pleasure of someone new to the Tamworth Country Music Festival. You may have heard of him, Mr. Cowboy, or Sam. You may know him, and he's joining us right here in the studio. Good morning, how are you? Talofa everyone, and I'm very good and exciting. Excellent. To be here. Well, we're excited to have you here.